Tatar. Sa katoran ng renting nga po ngayon, tataro. Asa sa bukaray na taro. Aran dito mga tinas, tami erori. Asubsi ko teswa, kung naroon ni renting nga po ngayon. Kaya naman tayo nukinara, Maneaba ni Maungatabu. Ronira, ang anira yung may katamaro, karoray may rura, kadiriya kay akira roy. Pukiran tayo na ko. Kasi na ko yung makairon na si Mariesu, aresa kami ako. Asa po sinaroon na nataro. Tuwe. Tamarari karawa. Yan natin po kiram. Yan natin ko wiyam. Yan natin ko kiyam teka yung tepe. Mayroon tao na ikarawa. Ang niran ta po ngay karara sa tuwe. Ako pare yara po rin. Mayroon ngay sa pare yara po rin. Anapuran ko yun. Tagay yun na kwento kadiriyak. Mayroon tipaka. Amen. Karita mga tanas, utami erori. Katanungan tapi mayroon honorable speaker. Robert Clark. Ay minus na aki tayo sa mga tanamuan tirak. Pasinahangat ti tutan ara tayo nang amo ara kadnirine an kaya na pab nuri nga sa tirak tiyak nanti. Nuri nga ti tumanday ni the late madam tirang mamaw riasan Busrawa ito po na pong intinamakay na November hindi kayo aratante ko temen na mentiap makuroya bayang at the late honorable tikena zero riasan na pen Busrawa suray Dirigay, o the late Pontemen, the Honorable Pontemen, tapira, aripon sati, napangayat men naman tiap makuran nos, arimo sirawan na pa, hindi mawayo nakas, dirigayo, matayaw pa sa kay na tapi ko amin. Kamraba tanti sa kumakanan na kata. Ya, imay na ikan ako yaw o katano dari kita bewa, ya pun kakawaki pas na kamauri ramuan tamaruan ti nga po ngayo, ito ba kata pa na kakamaw na kung kausun na rataw teka, His Excellency the President, the Women President,
minita talitan ta kaitara tante arairua ay kamene bokora hindi nga po ngayo kami na pene ni Mauri ibre kami di kan mewan bowi na katibi matinua ni Maneaba ni Maungatabu kribas ngayo pa narakapan na pen bowi bugin teriri kayo uwa tanga ud men meu asbun dia nang arane po on kakaita no kon wente meu bugin time tuan nakakawakin na ko irani kapane nanon karawan si pangara emon te kakawak ibukia araputan nometo awa para tangiraki irora akiribas yarita na bau kakaito na ko members of the diplomatic corps na iduari kita men na ke aron dira penti denga po ngayo and de metoya daron ira naramon kaukuki narabowin the Maneaba ni Maungatabu. I would like to acknowledge the presence of members of our diplomatic corps and other representatives who are here this morning. I extend my sincere gratitude for your support and for joining us this morning. Pero nasa tani the bowin non tinamakay na November, ritampa, punyay rakan kakuro na ibukon anapowi ta Maneaba ni Maungatabu. Ayo de tayere akpon na taya ay nakawiniak yay na marorokinak on kapatak yay takataumani ibukin mo watanga obi mauno. Ikatikirain kami ni kapen inon na miwakin ako nas pangami ada kamasa ni muyo ko yay ibukia ami butan nomet. Kauringin ako anakampanan ako de tautek yay yakan kauringin ikay nakon kampana nakot meron tiyor de senera kampana kaya anariyain tayakan nikaruko ya accounts meron na ikay temuan kampana pante Kiribati Green Energy Solar Company and bugin teriki watanga opi mawa pakauwa pante Kiribati Coconut Development Limited watanga opi mawa katinua the Kiribati Land Transport Authority opi mawa the Kiribati Housing Corporation matinua watanga opi mawa itakani mawa pante Tourism Authority of Kiribati watanga opi matawana watanga opi mawa. Tekapan kan yakan ibu siat ibu si kami nanti akan masih uru dengan di kami tarapon nakon silent yang dari kamaki mengongo kamaki longwang kan wakin demi powi. Tekapan kan ya pun kan au si dia nakon tahu teh na buset tahu teh kan bon konarikin ngiya kinora mi rula neti tenebui turu kitenu ada tain ako kan tinasi sirak yang nari inakorai ne pen busro ya rari arawak yang nari busro ne pami man pen Maungatabu ngaita menteo sinti ina sia kono ramen nangin koran dari ngau kapiru makai na ta amigo teve pa pe karadi kintero na nakorai kusin arabawi akan tebe au katanot ikarapa yang kami katikro yang kami kapen tinggal apa ngayo sana kan nara arwat pe ano ko ngorate president sa klinik yon na kanot tawtek Your Excellency the President,
Ako dapat to speak ako dinik. Ako ang moment nam tayo para to speak and itag na clerk at the table at the council. Itag metiritan ta kaiter. Kain ta kaiter ang kapani. Itag na pachi at tapewo. Kay nuka. Kay kain ti hinamet. Ay pun ngairan kapani. Tingnan na naitira tau ta kata kung man pedestrians minute away tahan din kapani. Data committee tanong members of the diplomatic corps kaya paninok marari kung narabutan namin takain kiribas kaya mangongora mentitayay inarintime o tumerulong ay pun ngairan ka pa tinas na panin kiribas kaya mangongora saksi may gawin kiribas may pun yapan jaw na ba ka kokot naranarawwe Yesu Kristo kamna bani mo ni mauri Aira pati ikan kauangan ikan acknowledge am ruling na konti temon na ini hindi tak makiasan do tak mawi inanunti teman na rin daraw sinti ano kon karukwat ito yay. Aira pati te ruling ay pun panaw na panikahit na ko yung kapani kaya paninsan do kon nang ay kadine din yung ruling nuta yara inanonga. Kaya pun ko rapat kami hindi tak make kamkano ko ipanami interior an pun hindi tak me kanya para kilipas srei tak inte ko kurei ngai rana utu te mo na ine ngai na nasu sibu ai pun ra utu ka pa kampas nda ko ta na mi tangira wa mi na koi na ta ini pio ku bukin na pa na kilipas kam da ai ya kana ko ang kanya ura au kanu ay bukin te anak kanu ay tautea ay bukin te uwan week ay emoamen te po ngayo wapi meawan November karo ko ni meawan di tempa nana kan meawan te tere anak at pi meteni wan nausinte kilipes emoamen te po ngai wapi te moni po wapi meawan November ye te kongora ke te meroro are ana meroro te peristins rini yon na kanwa te tautak te kauwan kan te kanwa te pongai kumitinakin na kauwan warekan te pira nono ibukin kari mayabat kete Foreign Investment Amendment Bill 2025 epana kanwa te pongai te kauwapong wapi meawan November yai wuwa te pira te moni pira Wan warekan te pira ibukin tararuan na naman ito po nometa wapi uwatanga wapi manimewa kita Public Finance Management Bill 2025 first reading wan warekan. Te kauwan pira dito ipakanwan te pongay kumitanakin na kauwan warekan te pira nununo ibukin tararuan te otapanin. Kita Environment Amendment Bill 2025 kumitanakin na ako one warekan committee stage and second reading. Takati ni pong the week ay wapi mao no one November ay pong tante kita private members day. Takapong wapi may suwa November the week ay yay tenua te pira kanate ipakanona. Te moni pira te meruro ibukin takatauman ni mayroon te kauman peristins sa te minita ibukin te pota kinimani. Kita patu speech by the Honorable Vice President and Minister of Finance and Economic Development. Patu speech. The kauwan bira, wan warekan de bira ibukin de Kiribe Health Promotion Foundation. O tanga wopi manimawa. Kita Kiribe Health Promotion Foundation Bill 2025. Kita bira ibukin kajian terapata yan putukan temerulung ikiribes. O tanga wapi manimawa the first reading. Takati no wani pira kumitinakin na kauwan warekan te pira ibukin takamangin. Kitilika Bill 2025 committee stage and second reading. Takani mapong te wigay wapi mawani wan November ay pong tante ke te private members day. Sa mga na takawupong kanyan te kauwan week nan te mga pong te wanan di tempa. Ay tinuwa te pira kanati pa kanuan te pongan. Te moni pira
Moanuare kan te pira and takataumani bukin uatanga wopi meono. Get the Appropriation Bill 2026. First reading. Takauan pira, moanuare kan te pira ni mang kataumani, bukin uatanga wopi menimeo. Get the Supplementary Appropriation Bill 2025, the first reading. Takatinuan pira, te moanuare kan te pira ibukin tetua, ibukin kamanuan computer na pai nitoman. Ke Cyber Security Bill 2025, first reading, ke muan warakan. Takauapong takauan wiki, uwan di tempa. Iai tenua te pira, te muan pira, te muan warakan te pira nono ibukin tetua, ibukin tua ni kairiri, ke the Leadership Code of Conduct Amendment Bill 2025, first reading. Takauan pira, moanuare kan te pira, nonia, te tuan te akawa. Uatanga wopi menimeo, the Fisheries Amendment Bill 2025, first reading. Takatinuan pira, kumitanakin nakauan ware kan te pira, nunono. Kainis na te tua yon kaponakon, nakaponganan, kawakinan te paki. Kita Tobacco Control Amendment Bill 2025, Committee Stage and second reading. Takatinipong, tenuan di tempa, ay apong tainte ke ay private members day. Takapong awan di tempa, iyay uwa te pira, at uwan ito kos. At mo ni pira, kumintaragin na kauwan warakan te pira, ang katauman ibukin uwa tanga wapin na onowa, the Appropriation Bill 2026, Committee Stage at the second reading. Takauan pira, the Supplementary Appropriation Bill, ke komitinakin na kauwan warakan te pira, nimang katauman ibukin uwatanga wapi manimawa. Committee Stage and second reading. Takatuan ito cost ngani, sa cost ibukin kapatan sa katauman, ibukin sa karikirak, 2026. Motion to approve the 2026 development budget. Ipanakanuan takapong, sa kanimapong nimawan di tempa, anagan na yapong tante. Iyay kanuan na sa cost tuwana, at sa cost ibukin na masraw ang Diyos, kita adjournment sinidi. Korapate, Speaker. Korapa, Preses. Nawairimi. Tayo parang lagi tayo yan, Pepa. Ngayon na oran po speaker. Yon na naripos, tuwa dito sa nila, yon na accounts, Papirik Net Limited, ipagin tiririk, ay kato, hindi uwata nga umetinuan, tinimetawan di tamba. Pepa nampa, api may suwa, kaya na umenimawa. Ang naripos, tuwa dito sa nila, yon na accounts, the KPS Port Authority, the KPA, yon tiririk yatuk, tinimetawan di tamba. Uwatanga o metenua. Pepa nampa api mewanua kaira o pimenimeo. Ang ripos to the senera yon na accounts the plant and vehicle unit. Ibukin terik ay katik tinimetawan di temba uwatanga o metenua. Nokon uwatanga o pimeo. Pepa nampa api meruao kaira o pimenimeo. Mayroon the presidents yon liniaki yakain the leadership commission. Pepa nampa nimiapi kaira wopi menimeo. Sisirak kaya kaya. Ramon sirakin tinga po ngayon kan. Napunta pa kagiron di sa ito manakarinig mitaraw at inenor. At yung honorable pirma katakan di sa ito. Koraba, Honorable Speaker, ta mwana meroro me tamanani ka meuri, manaya kain tarawate ineno no, mwana meru ya unumane, unaine, ay punteroro ni kiraki. Manande mewa te merurung, akam na pene mwani meuri. Honorable Speaker, ya kuri inta peka usiraki, tingapo ngayo, nampana, tuwana, ya antiora pepa, ya kangai teakana, ya pusia te minita tapena pa ya pa kaya angkai ay ya pupusia ten
USB Kiribati campus o kana ya kanganga bukia ya tan dei ari ri kire ke me wari ri ken ya ra once o apa kin kawain kare kiana kana asan nang ari ri dokin detai ya ya karako ari tauro ni bobo kin dei ri mangai Honorable Honorable Speaker. Berapa sadi komite ang mic. Nakakagam sila kayo yung teminita bugin de bota kini makuri bugin terei ay Honorable Ruategi takayar teminita. Speaker, I have this na anamon sirak naran bugin teo sinde yeyo ay mai de kana kana kato te aka speaker apun panau di teng meteru wa sati te kain na para kini ni merte meri mon ni tamo kain mera kini kapen ko teng mera uni ne ki mera ki da meor ko speaker makan tem tebora te stage ta umen na minita je da kaita na metan tin kapen apun kan ki person o kya ora di teng mau ministry ya poteng ni ayo na kaya tau te Ikarapati sa di yari teman na may tarawati na ino na nasirak. E punti me tuwan bangkain. Katari nga kita bayi may ita may luya kita piya men di USP the local campus. Ngaya yu pun nak ye makan di campus talukta. Kita tu buta kini di korap. Korap ati minita mon bukan nam sirak sa dia korniak. Koraba Honorable Speaker koraba ri te minita nam kaya ta si bukan de siraki kona nore ri aina te minita ta te tau teka kai ta nga ngayu ya pun nang ini vene ni men o te interi dei arang kai na no bu kai a ko wa pare ta wa kia makan te terari te campus director kita bota ki nei dei kana na era wa me te bota te USP bukan de siraki kan te minita ko kona ni pun taraya e bonin ko te Kiribati Kona kakaya tiangan, kari kita mani pun nak konti USB kai, nak kira kena, mare bebairi di USB PC, ya kan dia kena muanto ngagi, apa uto ngagi, arate di USB, korang betul Honorable Speaker. Korap sadi a mic. Teminita. Koraba speaker arabati sati na pukan na sega sibonang ni ko kawat te pa yarik. Nakon nara USP terar ke yo marun tekanga ngayo kai erang ya kameri mi mer ya kan mo putriki betu rates a wobu tara na ko yetna students part time students ek se wobu tara pange mongog enak be tek so metera ya ki to se ka me so tara ne te nang ri ayo ya kan mo putriki ada kan na yo ke sis ka bukin na ke non rai bc ipitaki pa ke USP local campus yes centralized ra arun ne ke no kondran USP campus ayo kai to ya ariki mar pa narbo ya no ngai da no ra ra uri chin nak ma ngam kan ne sa pusi pa na ko no na yo ma to apana ra wo tenga wo no kan ne kro ke yo Areng peseng ipa te akan USP menar tu dia. Korap ati minita sadi kawun bukan nam sirak. Koraba Honorable Speaker korang ngai tau ri te minita di kaya kan terane na ye te kamau ri on wo tanga wo pi me ono. Tapo si bukan de sirak skarapa mi bukin o ya muniaki bukin nam bota nomat. Si bukan de sirak tawa ni ngai na wo tanga wo pi me ono. Ai kawate si wo te semester ai me toto direi te minita ko karinek koraba Honorable Speaker. Korap sadi minita. Rapati bukan sega wo tengah wo no na skema to apana ri ki pun wo rai tengah wo no na waki nganar na be waki na ki me ki ya saber kama to apana pan na tawa ya fia te ya me ki ngapa ya me na ira aya apoy tan diri ya kan ya ne kana ko no pisi korap minit kaberan bukan nam sadi. Orang indah pada minita. Nang kai tahu ibu ya pun panai ate jadi
tayo te kiribes ya pun nang rota kinda kanga on na tira dikim kana kona tawo ruya ta indiri ya kana ko ay pun dia pun me mo nang ko tiro wan ko kapakai kai as kapakai poi teran tutus ya ina bana program di USP ya ngana era ngora pas ay ko nang refunded era ko ba minita na buto ka miteran ya pun ka ngira ba ta indiri pa akan nga wo ta nga wo bi no ngana mati na to naronan oke pun tayo kiri kaki na pasarari sakay ni kari kebe mati minita titeran kahit uri ka pun bene usir te speaker minute iya sana kon nara sera karimina pun nambana wanua wayor na tabaga kiron di sera ida menna karinde kena me taroti nena jangan wote boy wai te sati kurapa te speaker ari tente ka mauri ni santa pekat kam na bani ni mauri te speaker ko dineki awayo anas sila kitarawati ni inano wasara kintinga pungai taurai sa tauteka ni boto ka tiyango ni katamaro a karikian titabuti wana yon tarawa tinay nano tepan topa patirwani mate ibukia kautuan na para kiribas kurapa sabay kurapa sati anak kami sera kayo iron te minita in bota kin makuri bukin otopanin apa okari kila kento moniki ay honorable tokai pure rapau te minita Erapate na select sati ya klinet apun tapanan ka meron kam te honorable speaker ita ki makan na mobis te kau te president ta kumen minita ita ta kaiter wa ta antin pen ita ki ma kain na pen te sati ya klinet men te pen to o yo na ka ka ta te ka ni kainis men select sati ya klinet ita uroi ta te ka ka me ta paya te ta pe kayo akrapa honorable speaker kurapa di minita te sati mon bukan nam sera kurapa sabayre puisi tuwa na bukan au sila ti sabayre ko rinek ay karapa ti minita pa inagin tire roy nanon te tautek sabayre ekona ni pupunga amensya na kamete pai yon na sila kitarawati na inano tepan topa emon pan ta marwa ibukini kiribas ngkai antai kanaroko imain tokin tiawa ndirik ayo tayo yabubusi kurapa sati te minita Erapa the speaker ko niak ina nota na numero de sati ya niak ite ida gina na sirak an bukan na ana sirak ya sati bege mungkin na ngono tapi kan na sirak yo au korak de tetayre mondo ko ni karo ko tapunga yo ani wak te perong at makuri antara iteran tesua me kain pere ri yo antepa kaya pun tangira kita tapu ya na okoro are na ye takani neri na ko ya kausun na pera ni kain smati sirak ya enan kakao ke yo mungkin na ngono au korak shani aki bemasu aki takataka ani ati matona me kain karawa ya kamete pai me ya na kono tara itabo kana ano na pai na kaya non takantani ngayo korapa honorable speaker kurapa te minita ay penake bukan an sera te sati ya karine sano kan kon ada sera karimina pen te nampana wo Oyo ore na punta kakina pero te mena te seti na me taroti no are jangan wo firma ka takane te seti Kenapa honorable speaker ya kurin tapi kau sira ki kau sira ni ngapong ngai nambana wo ka ngai te kana ya busia te minita are tapena pa kuna ni kametoa patiriri wo te nga wo pi me no wa awatei ai karuna ki te tau teka ai kiasa na ki pas ai akosta pewa deire ai kariria tanaro ni USP o amanga pon roni ani kapasi tauroi kai mga busmaya ki
Rona ki ron te tau teka. Kora pa Honorable Speaker. Koraba, te sati. Nakakagam sira kayo, iron te minute ibukin te pota kin reirei. Ay Honorable Ruate ki te kaya te minute. Kora ba, the speaker, o yun na kaya tautek. Ukraine te kin nan diaw say, pa ate ya ke manana ki reya tautek an kibes the USP. Akaya ki pas te pewa ya kos na amang akroy on pun ronia on mga pas ako na ni mga manana kin di reya ma ay nanon the special loan scheme are pun manana kin ba men tautek. Rabat Koraba te minute, man bukan nam sek te sati ako rinek. Kora pa Honorable Speaker. Orang dapat te minita nam kaya kari. Ye te terari. Te special loan scheme mana tau roi. Kaya kami men tau roi te. Si bukan te sira ki te minita ko rinek. Atau ayo pun dita nabe te sira ki tau say kano. Ay pun iri ki me. Ana mga pun kokaki. Kokaki no kon te terari te scholarship scheme. Pare erari. Te montai ya pun mina inanon te montai. Te loan scheme tau pun mga titira tau kon te Honorable Speaker. Ya busi terang ya kuna ni kokaki. Ako na rin pa nga pun te scholarship te Honorable Speaker korap. Koraba te sati, te minute. Arabate, the speaker Arabate, sadi me pukan the second. Yang ada ti pukangan terakin na mongkai. Kalau ni kami punya ti education no. Ada loan scheme pun mana tu tak. Akana apa sate kai. Au anaki kabarat ronde. Ana nasku badala pun nestabo merano, bustabo nono bustabo me apun kopokri beri. Pareng ke pas. Ya ki aku kopok kabarat loan. Na the arrangement na yun, the treatment na yun, asika espeso no ya, tenga espeso cases no ya te kay waria pundrang manda ya ke bas on gamon, kang suel barang ko nga mga mondarik, amang plastic. As ngayas mga tay nuri tau wantay. Ang anak ko pa anang punda, anang pun abun pasto ya complete ya ko sa pas. Sa tayo kanan para tuwan na ka po dira, telon kita tuwan. Sa mga nura kanan men dira. Nuri mera policy. Yarap. Koraba te minute. Kauan bukan nam sek te sati ako rinek. Kora pa te Honorable Speaker orang ngai tau ri te minita ko rinek nam kaya kare. Tau ayo mga titira tau na tau roi nore no kondang roi na. Anarang kami ne pata parahan busi te minita ko rinek. Pa ayo pun tuwan ay tapia karo. Atau kay ni kia mate pupukan te meaw dai kay. Dikira kenta kapene man ako kay no kiri pu yon taro te no. Ay rukai tau nga kono nore titira no atau sa busi kano konan lari. Kiperaan ne pare pun teriri pun kapayan na pera no tay kanaro. Kora pa te Honorable Speaker tau pun kaya buta bukan di seleksi te terari tak kaya tau ndi terari. Kora pa Honorable Speaker. Koraba te sati, ate nasi kau ringa mi tanti. Sati ako rinek. Taram rule and rule 41. Te bracket 1. Okay? Te kaya kan dari rari, yang kan dari nak roya mi po. Te minute, jay mero. Koraba. Asana ko na ko nara sila kari minang kanya na nampan na ruewa. Ayo wari inapun tepakakirun na pete sadi teman ya karinek may tarawatin nenon. Ada teman? Honorable te why? Te sadi? Kuraba te speaker, awayu au sira kinti ngapu ngarang skiroi on tamaroi. E konata tau teka, ni katamaro ate ureit ndi sintiran. Ayana ki manarakawa e bundiki. Pati moi ibukia te puta namata. Yani pesio pairiki nani kai chora ireke pandaya pa eita a pigine peu kuraba speaker. Kuraba sadi anakakagam sila kirun de minute bukin tapota kin ni makuri bukin otapanin apa au karikreken to munik ay Honorable to kay puri rapawa. De minute?
Herapate speaker korenek arapate sati na sirak ayo kan na kaya ate tau tek the speaker korene tau roi te tau tek dinano te tape kayo me kai ni peire ai kawe ni bukin dinano an disin ap korapa honorable speaker. Korapa minute. Mohon bukan am segi sati korenek. The speaker sito wana bukan au sirak awayo. The speaker korineki ngane tau roi ai kukure timinitan tiapa au anasiati mama kinna na kunte Maneaba ayo ari kina kuya kain tarawati na no apantopa narakawa bondiki paterate rate ndi sintiran nte wana teka e paina kinkai ntiri kiei wo watenga wo bimene mewa tayo. Korapa sati di minute. Herapa te pokan na sirak ti sati ya kalinek mente pentop oyo na kaya ta kaya bukin na pokan na sirak ana kaya te tau teka kita gina me na kaya ti sati mi me medicine manebe the rates are kanta ngaya to ba pune the rates ya san karo kita ka san na ko na kai pere tau teka are stima to suko yona me ka no te ke apo no sina ko ina mi min tau stay yo kai ya pundo ko taina pa ye te review an karo ki na kon the rates akora pa honorable speaker. Korapa minute. Sati kawan bukan am sirak. Kaya on sirak. Sana on nara sirak kan remina. Sirak remina. Sirak na nampan na tinu. Awayo ada na pante bakin na peron sati era teman na meter o tininan. Ay honorable pirma katakanan. Sati korenek. Korapa honorable speaker ayo kurin te peka au sirak na patinua te o te pepa ka ngai te akana ya busia te minita re tapena pa ia inkai na kai ni peire bigin pokan po ni kako ari apon rangin rotaki ya kai ki pes ni kapen korapa honorable speaker. Korapa sati. Kam sirak ay urun. Bugin tawata kini makuri bugin kanemepa karopai abu pos honorable tangari kiret. The minute. Korapa the speaker korinek kakangan kan kaya kan na sirak sati korinek may tarawati na Ukraine de kin na kon de sati korinek may tarawati na no pagi na kain pere mi tau te kayo akiati metuan kam makurak iro na upota kin makuri ibu kin pokan pirakin pon kako yon kilipes nikapta korapa. Korapa minute. Mohon bukan am segi sati korenek. Korapa honorable speaker ko ai tau te minita tam kaya pokan de sirak ko na share ke to ning dari katangai nam dari kinanganira katuton nam kai ni pere kan sebaik korapa Minute. Tbaya kawak de sambaire erapa bukan de sirak tbaya kawak ana katri trek na kon de sati karinek kanon de policy ya mensan maki narunare yasan de kin yena pere tau te kanon de policy ya na ngai ya wa kin kin kai ibu kin mo ka me tata ye de butan no meta te ka ko pun de pin business ya ki control de tau te CA de nan items ke ka ko kana e control de tau te ane ngai ana policy kan ya ri na ibukin sana kin pon ka ko kai kana ibrin ana be de rasa de karinek be pairen kai ka bene akon na ni de ke me ana policy tau de ka on the freight yon de nan manin nan to an po kana ko ya de botan nom de yon de unemployment yon de ya manekara mane ri ke pai kara ri benefits kana ya san de me to nanga tau de ka ibukin po kai de botan nom ta ibu ke naran busmayan kangari kira ke naran po bakan de meu metakaku te dayei mesinanu ka ke khawak apun sibinan paindera business to wana meto wana gini karawan ya mesi engkan te tera ari kona andin no yi tauteka din inanu ka ku ke esani po yan dayei singayan kan konan ibu po korap Korapa the minute. Kawan bukan am segi sati
Ano po ka, misirak sa titi akarinek may Christmas, di honorable, di pa tapi. Korara ba te speaker te kan kameuri na koiran te nga po ngayo kam na berin meuri. Tabun bukan di sila kiti ti sa bibayra ko wa tagu te minita pa ye pa ye ke aki konan control. At ibubusi ba itaw ba doon at contributing factor na kon te increase in prices bon the port of entry tanan facilities. Okay? Ye nakakama ko dito taw te kan na dress tanan the port. Ada aruro ko yai tanan kako ba itaw ba nito wala ti contributing factor na kon tanan high prices ika hirap. Timinita? Kurapa era pa bukan distract kanena nunna pa the port of entry are topon yon kiribes ke yon ton data ki me country sa kanayar ito ay digre ke meron bukan distract akita kanga ba itaw ba te KPA ingkaya ni tira the Ministry of Communication na ni makuliya te tiran kakayan nangan meron bukan te takanga ni tawaruta ke topon business ngayon ni karawaki tira kangay te meruro ni kakarawag me te communication tira ba na kuna na benda ni bubuk inte tira kanena po kasrak korap Timinita? Jadi bukan disirak. Ipan nake bukan disirakan, sangin akong kanina akong narasira karimina. Siya karimina kan, ipan sila kaya nampan na tibuina. Ngayon, rin na pag mayroon di sa tiya karinek may panap, yung ako sipa nga taratay. Di sa ti? Korang ti speaker, ay may ni kan ko sisirek. Ya pun kan dita panan na wap mo ora panap, kami ora tiyaw sa iyo, ya mo amna nam tay pora makay na mobis. Dita ki mara president maratan kay di ang ay tantin kapen hindi ko tagi mara ti lead and kaitar apun moral yegi man gata kay ti ara diplomatic partners puntan ora amna pene mo ni mew ara pa ka ngai ti no sisirek na busia ti minita tapena e koran kata mero on kasa ana kadikira ki pana pe etirem ti yok Rabasati, nakakamisira kayo. Yung taminita yung bota kin makuri bukin katay na pera. Ataw te kay nanwa, Honorable Harry Tekais taminita. Kraba speaker ta ko wa kay te demoni kaya kana ban iro te nga ngay ya pun desi panani ka meure ke asa ni mom na ko the speaker kay na mobis dita kina ba pana na kon te president har ka woman kay puntante yo tinitan ta kay tara ya rita makain na pa wa tara wa tina ita dita kina ta bota kin makuri riya te bukin na ngate panani ka meure na ko mi kanda pa ni meure awayo hanakaya ka tauta the speaker ako karinak kukuray ni kaungo te sate yari na may pana pa tema to ani makuriya ki takatamero na kon na nakarikira ki pana pa at ram crop Kraba taminita, desate. korang pa ti speaker ikan bubusia ti minita karinek ngai te men na spoke men da wap mo rin no ti weekend ipun nora ti rem e teki na keyo. Aketa ka mo ure inori ya yor. May kan bubusia ti minita karinek tong kana yita ka mo ure korok men to jobis. Ona ka para ikay tiyok ya bubusi. Taminita? Korapa speaker ikaita wari ki te sati may pana ban bukan na sirak ako are tai are por mera ya pana de sati bukan bukan na takameta ta yon de bukan na sirak ko are tapos ye te ita ki te pero are asa ni karo ki me au ministry me te bota te ausite ngana tangiri ang ko pa ana mangana ko ndora te mga ta revisit min te kamete pa ye asa ni karo ki me mana yo ante makura para ta ko ye te miscommunication merina ata ya kire ke tokan na mata te misi ere nga kantari nga pa na mga ko ndora te makuri te tayere asan nakuri ye ka te tokomete are tapi are ana mga rinanon na karikira ke pana pa te tayo ikakawari po so ilo ko te states are nang implemented te takarikira man te tayo are sipuni mena mo yo ante takakamete pai yan to ko te speaker are te naroti ko ngwaku
te karikira ke yo te muan tai ya pusen makuria ke sande ke marina e marina ke tamane ya te buat tenga ke ya sani karo te makuri meta ya ki kukurei pana te muan tai pa noria pa ya ki to pana kangang aya kan te sinai manga kyo kiri ki kaua pa ye ta tau mane ya san manga roko ina no ni beira aya rangi bubura aya roko e kan dua te milion me ye ina pa kanga te amanga kain to komite amanga katayeri kin mga explore tanan options akana avini na pa ana kata mero te to komite anga ita ko pa akane makuria mo te tai te speak crop Kurapa te minita. Kawan bukan nam sek setia korinek. Korapa te speaker, arara pergi ti minute na kek. Ako ay kay kayan bubusi to ti minute karinek. Pai ko ang kay buat to tanga ti budget yon. Ay sen kaponganak. Naron ti utau ti minute matanora ti remayu isera patar. Ay ko ti minute pa na kaukia. Ndoko mate te buger ti landing craft pa na kapagagi monte ka ti landing craft yon ti rem. Yekiro kon ti pa yeyo. Yekiro kon ti ko te buger buburayo. Ay ko na ngwari ki ko. Sete ya psiko si kana ko bukan nam sek te yaka. Korapa te minute. Ibukin ta kamata. Yeki konan kaponganak ti rem kasagi. No, isa ti rem. Me yeki konan kaponganak iron ta kaibuki. Yakan bubusi ang kanite to ti minute. Akarine kin data ki mato ti misi ang kanita konan me beni boboki. Tira yang. Tira te way forward. Atau te budget ke. Atau na konan di kita na sana rem pana pinon ti kayo ke lak. Ya kawine pati te panan bubusi. Ayong rayo ti yo. Kurapa te sete. Te minita. o speaker era pariki bukan na siraki te sati atako te ikari kaya ka te mas siraki ko tare yaki to pa are te kangang are te mon ko atawa yo pun te kangang pare pun te to nena ke to pun te council tai ke na ko me to te misen tai ka na ke kana state ang kai state ni tai ka arang pakana ko te speaker ikaw at ay na Korea kita yan ni punta kaya ka naron dari kan tering ay kan pana me yang ngai estabil maguria ta napun tete na to tiriri ka naro ko ta napun na kina ako na me to ekonan nang ana itetai he pata kana naron dari punta yakin nang kanaro na bayarang ni bubura mane na asiko nang kanin to ni kakai naron dari yasa ni bene ay ngai tamo ya amang asan kangan kataki ni kabinek pa na ko na ni bobogi na ko na nakanga nga pa na bente tay mangkana na tima to an bubura ay na pun na ko na yay ara way forward as makuri ang kay pas nakatayan kanta ni ngayo pa na buka kay na ron te bakura pa na bente nakanga ngayo mangkana aro na pa ya pun na ko na pa tay tirata kanga sa mga bundita ki metasati karena ukuri pa yung mga bonditak, mga yan, kakaya angay, kasi nakunan ng mga tuwi, pa angay, bukin to paan na makuro te speak. Krop. Kurapa te minita. Kapanan bukan nam sek setia korinek. Ay ako ra pati speak ako nang grapa rin te minute alam kaya ikan ko ta kang kakawakin narakarikira kayo. Pa ngare na korogi ito ti rameren wani kita. E ko nang korogi ti meren wani kita kan yaki akawin te misin work no kon nonte tuwan. Takawa singai la temmo ko na pan be sigi po mamunin tipin. O kana na na pa na ki arasip. E ko na na ki tesip. Ari na kay no ki le bete rem. No na ngai ro na bubusi. Ay ti stepping stone in mind karikita ken bana. Acha kasamo ana rem. Ay kay pun panamon ya pun tapi ki minaru matinano rinaro. O pun ti bubusi. To tau te kayo. Sa kitara ke kono citara ke kasaki mora kali kita ke rem. Korana pergi ti minita ya tay ba makam makuri kora. Ibukin kang mi kami te pa inoron ko tekin. Kora pa ori te kami. Rita ke makai ti misi. Amra pa ba ori te kami. Tigro itu wa. Kora pa sate. Te minita. Era pari de sate kai tawon. Bukan na siraki de takadiruan tayo ako. Tapos are yapun para nak ke atako are sapun perin ngora ngai ra ikasbina de tautek atako are ikatiri apa nanu na pain ka pene kana kona ni makuria ki on pana pa tawa yu mo to mo pa ya rang ni kawa ke are pa ta es sinora ko te kinda de sete sa kataya ni kakaya nga para tawa yu
Aki kita pa ako rin karo yon paana bang kana to pa kin daron na ko para na ko ti tayo yo ay lang ngota yai ti sati ya mon ben ti takalidek ata sa daron dari ti akin na nakabanya ko ro ang kana tay yai taru ti mise yai taru na ron ti cabinet ha tirare ti takabanya the best solution that's na to pa ta ka ngayo ya naron dari ti akin na ilang kukuray dari ta kimenge yon da yo pa sinawayan ni kari kipa yon te speak Kurapa the minute. Sarong na sila kari minakan sila kari nang panawa. O yore na pandeva kay runti sa ita minda kari nek na may taraw tininan. Ay honorable pirma katakan. Tisati. Kurapa honorable speaker. Ora yo kurin tapi kau sila kaya nang pana awan tu rabia pa. Ay kangai te kana. Ya pusia te minita ari tapi na. Pa eta ben dikira kita wan poya tani makuri. Ay yang mana ni mga buak. Ibukin kaya daily o kata ni yai. Ay overtime. Puon na yung contract. Awaki papa kaya tay na. Tapi waso ay manipaka. Karuwa tita yo. Naunonori. O yo punte pure yan desuan ka pure. Ani kati. Kung na ate minita ni kata mero ate itira yo. Paungan na kipay ni kirina kaya raputan na mata. Ani pun kana kuwaki. Kanwang ayay nanon tay na. Anda ki sine. Kaya ni karimuyaki. Kurapa honorable speaker. Kurapa seti nakakakam sila kayo iron ti document presence abin ti minita bay bukin tapota imakuli bukin teman o babayaran karikira kay at the honorable talk ta tuwe tuaso document presence. The speaker, I mind that I can say that when I said the agreement, the Rodin and Noya, Yabundeta, Makai Bill, Mogore, and Bayan, around Seti, Nanga, Ditari the Bonanda, they no longer on the Romaine, the Monet and the Sender, Museo, Mentemaway. Or you can the Kakan select setting. The green takina, no one said the men, I didn't make Rodin and no, but the recourse. Pun nakia pakamone ay ka sensine ni man. Mohon bukan dalam selagi setia korniak. Kurapa honorable speaker. Kurapa ri te minita nam kaya kari akia nam record. Tawasi toto nanga te terari. Honorable speaker yang anda konan meta te terari te terayu. Yai ya kamatai ya patani trainees. Ibugin to unik. Ayar kon workshop o say men pa ya allowance. Ngaro ka te po ngayo te honorable speaker. Wanda to wanda te katuto no yai. Ayar kana ke number ko ta so ro number ko te minita. Me yai tenan ministry sa kan. Si bon de sirek te minita ko na dikin ka te maro ati teran korap te honorable speaker. Document presence. Raba, bukan te ana sirek sa dia kalinek ko pare Kanalo na poto na ye to te programa na ka pe ke sesine aye bugina de speaker kalinek ye naron na tapo na de sa dia kalinek to wana bugina na ye bu ngoroi te impepen de programa na ye be ka to ka na no aki karokok ge to te ka in baiden ge the policy on the programa na iso bu ngoroi ge Andor na tapo na de sa dia ni pagaman ka pen ye te in koi te in sua o te in process again ni da adon na sekte bare ero kung kai tangina pagaman ang ngari se kan ka pa manaro na pa ye pai ai ka ki tauroi a ki bong roi ang kan ero kung ate kan te ero man pagaman kan ero Rapat komen. Kawan bukan dalam selagi setia korniak. Honorable speaker. Ako bari te mina nam mata ta irang mata ta nan. O te kangang ayot the honorable speaker. Eta right te policy. Yes ni pas pa nang day pak. Agar ko ka mata pa na train area ka na tagi pa ya na kaino te man honorable speaker. Kayo so ipa te minita. Kona rin tara te tirante minita pa seksi ayo araw tari ka pukin tay sa si focus mo yon dai. Korap honorable speaker. Document presence.
kanga ko pa kasi katay itay pa ko pa the set ya kanya ki katay dara ta ko ta specific cases in point ta ko na the trainees in a gero on ko ante bugen the workshop ya tu no ni ki me yan mare ta pa na ten set ya kanya bangi ka bu ni ite kanga te ki boro inda ni yong yon de pa de maisra ka pa ki no ya ge awan dari kita ya kadai karo kita ra ni tarung agro pana karo kita na puroi onage mangate tira te un tapata benar un teinda te in pepa ri yo no te mais in mais ari na kapene merari kasuane pas na punta ri roi dik asna na punjina no dik da Robert Homen, kaminan bukan nam sek sa tiya kornya. Ayon bukan sira kita sa tiya teman na karinek may Christmas. Honorable Tripatapi. Tisati. Korara ba speaker bukan di sirat ko na ben ko wa ti minute pa to na ben pakamanen na yepin kain Christmas inanun na makai nai kan ko itaw bare ari kin ba yan ti pakamane atu mini pak wa kain na nora putan no meta ay da warita gida na puta gida makuri atu mini pakamanen na yepin kain Christmas ni karo ko ti tayo ay sen bas ti kataw man ti supplementary ti bi meruay wo ti milyon tirate ka nga irap Tako men bersens. ko ta ko wan na era wana bo sia ke meron dista di man na kanya ke me Christmas so kai to pos san ta kin ta ga ba pun sen na ko ta inda te in pagaman kanaro na ba ye te ira mo e wana te ira mo ndaro kanaro na ba anta na pun ta ro te ke sanga na ba pun ye te pa ye ka ki pupongoro ya ro ya kuna kan ta wa te tera te pagaman na ko ge ta sa to te corporate the Christmas na Tuhan na betakang atau pun ada masa dia kerja pa mai si ini betul tokin te dia akan ada betul barang te tokin mai iya tapi bukan te atau kan kontra PC ke kita sekarang mana mente sentimente kuat na konte te ab magor ikut lagi Christmas ke awan yang kan yang ada pendek te ira mo yon na ito ko baka na punta nga kita ko punta kita workshop ke nako kata yang ana bukan nasiak setia yu pun itarana tadi teta ya inge teta yang ko menta yerte baka yet sinak pagi ita kan workshop itu wana tabun timiron kilo esen kapaka kinga ikaro ko dai na kon Christmas ay kata ya pati sinirang kan te ata kinanga ide setia kan na kanaro na ba na ye te temara ako sinarin tarana ni kibari na naron na ite akin na kanaro na ba ye bukin de mara ba ya ki bupong roi arun te pe kita orang tahu sesen nak tahu tu gimana dari an kan temperatur basta pun tahu sesen angkara-kari. Nah itu obat be nang kau sek kita pada second kapaka di tahu tidak tahu tidak kata kita tahu ini pengamar itu dua. Nah karena ye bukan yang tahu suan tegak kena suan teman unanda tegak kena nah tahu itu mana pengamar sek kita pada nanu nak kebana tahu kita kan karo. Nah terus dia kena itu obat iyo erang pesta mo sa sen pa kon kiso ta aga ro ko tinga mana tang de set ya na me kiso man provide ro ko da pa no ba iro to mo sa sen no kai men de ka ro da ya era Kuraba tako men bersens ay pun peniti kanwan di sirekan sing no kon resikari min na nambara de bima onu awai yo arena en te pagi ron di sati te men ya karinek me mayana awon bo ruta papo nemta te sati ya korinek Korama te speaker ko rin yak. Ay mane wa ke no na sa kin tinga po ngayo. Ya pon te ba te panani kami auri. May rong sati men rabe mo ko mayana. O kain na bera mayana kain te beuni mayana kain mayana te bigirain karo ko buti. Kami auri ko te speaker makain nan tayo pura te presidensia ka rin yak me ta ko men. Tiritan ta kai tara. Hoy ngairan ka peni agi sa peni ndokon tinga po ngayo ro men diplomatic ko. Panan mayana kami auri ngabin tinga po ngayo kan peni me auri. Au sisira ka reveren jota pe pante tinga po ngayon ang panat biwanu ya kangai te kana iye na kantaringa kiya na pepere te tautera pana konan semi permanent ayaw stan makurin te tautera yon na pamakor o digi na konna wa pamakor e mayana koraba te speaker Koraba desati ay nakakagam sira kayo iron teminete pinta bota kin makuri bukin katain apar tautera ina no ay honorable
Harry Teres. Te minita. Kurapa, speaker, kai tahu ada di setiap hari ni maya dan nasirak kau iwan kaya kau tahu tak. The speaker, hak kornya kurang ni kau ngati di setiap kornya maya na, pai na papai tahu tak kau iwan makurian naus ayau stan makurin tahu na makur pa semi permanent. On bukan nam sirak di setiap kornya. Kurawat speaker ya kakaita uri kina konte minute ya karinya kina na kaya kunan karina ipo konta na anak ini peri kaya na peri na natapon makuri kita wa na yuta kanganga ta nga kipa amona ni mepo karatar makuri te tau te ka ta kausira yo na rapa makoro ori kin kaya kunan were meron karawan naus ori ki dokon manena hiya na kata meron na konna yo te speaker Kurawat sati minita. Kurapa. Ai tahu lagi de seti me maya kau te ya makin kai tahu lagi de speaker ya sen di dapatan de tax force ada kaina ki poniron na ministry ada kaina ki ron de mise te bota ki ni kuak te tabon dei asan wa ka ya kanwan da ya memero asan ben ka de ta yo kong wa ba ya san main din ako diausa ya san ro ya kabania kangan ni katau bu yon da ba de tin de tame ya nang tau roi da kangan painak atau ayo kan sari ye kawai na re mina ai san na yo men de tax force ayo ata ya karawan kan de pepa na ni kawai ra ke bukin de ana placing de cabinet pasakonan waki yona tani kakaya marina te speak kurap ma ya wak tawa kurap Kurapa di minita. Kawan bukan nam sirak setiap kornya. Kurawat speaker ya kaita uri kina konte te minute bangai ya ki na beberong ya manja papa ki kaya mangati nara ana task force bugin te kamera wa ya ratan makuri ya na makoroi ka kakoro ikan sisirakin kaya sana ana rana hari ya natsa kanta ya sana kani peide meron ana nakakamakuri makana na task force ayo yen kanni analyst to antay pamakoroi kana man takitenaki nana kakamakuri ya ibukin de semi permanent houses da ya Kurapa sati. Te minita. era pa de ana strakri ki de seti ya ko are narada ri te akina are ta ayu nganda kan wandera te pero so iro ta very metan cabinet ta kana ta rekenda pa ta te tamani ata semanga pun ke kana ta aron anta na ta ya hai are pun ya development de partners ai kami dari kira ke iro ko te ta wera ke pepa na atarai ke pata ayo pun ta ya rang ni kai na no ki bukia mungoro ya ta ni maguri ira ni ka ko wa re riai kanga ton mungoro ina pa ta ni maguri kana maguri ibukia nasida maspura ora wotan no ameta narap magoro no ko ka ko ma isoi mo kunan te akin tan te yo pa ya pera kana nang kabinia kin te yo pa kan ta maguri ma au kan tani ngapa kan ayo kana esa atasira mangapun degera tai ko ngoraya jauh se kurap Kurapa minita. Kabinan bukan nam sirak setiap kornya. Kurawat speaker ya kaita uri kina konte minute na kaya ka mante ta merwa ori ki ya kaita bangaya akia ya san perong agi patawan tai pamakoroi ka na monran ta kite na ki betoy pon ka pepe na pepai na konte minute ka rini ya ki pa ya moni pa ya maya na pa ya pon rana re ya mi na pusi an na rata ubuti ayo ya ka pe ya pa ya actually maya na pari mon jakan akairo ko pa ni makuri o ya ka pepe na pe na ko yara ara rana re a development partners like kata kai dari kira New Zealand no Australia but ran ki ona noria pa yosina ko pepa na yo men rana re the cabinet o ya ka pe ya pa maya na man pai irong na minute karinya kora pa speaker Kurapa sati. Te minita. kurapa are pun te seti ke ya ki koran da ma ai pun nungot yung ora ma mina ya te akin dai ga ya ka pe ya ki me are pai karwa te reita ki non bong ra kai maira as sinang inora kai na nuan te tawa ke yo as inora na bana kai na maya na ya ki to ki kiri ai bukin da kanga kapiroroa ha
ta te au ministry bukin tangiran te maintenance bukin ta kamu yang arawa kia na tani makur kurapa speaker te kira iri ka mai na te kira iri te sati ya ana select kurap Korapa de minita. Asan ko na sirak nga na rimina nang pana ni mau. Ngayon na pante pa kagina pero te sa dito pande ka rin nga metero tinin na no. The honorable pirma ka takanan. Te sa ti. Korapa honorable speaker. Ya kurin tapi kau siraki nang pana ni mau. Ka ngai te kana. Ya busia te minita re tapena. Pa kuna ni ka wari re ki ya tax. Tani makuri. Naki kota ki metante. Ni kaki ate tax no on overtime ibikin bukan te meu. Korapa honorable speaker. Korapa. Jadi ina kaya kagam am sirak iron te document persistence. Abang demi ada ni bukin te bota kin makuri bukin temane. Abi pairan ni karikirak. The honorable Dr. Tuya Tos. Document persistence. Raba, nasira que se de kerja que manda mai teratine no iwa ka kana. Ikan takin na kon de sati te manda kerja que mai teratine no pa tau roya o bota que makuri. Dirano te kayo. Raba. Raba document. Mon bukan nam sila sa tiyak orniak. Korapa honorable speaker ko itaw te minita nam kaya ko tawro ni nanon te tabi kayo. Tapo si bukan te siraki. Dia pun nang kura-kura pun te meu. Tani makuri pun kainan wana pa pun siya ni Jesus. Kari kaman. Tano kon ningay te minita ko orniak. Te terayu korap. Document persistence. Kemudian Mike tadi. Ora tata ia kuna nanga pa ngai te ia nona dinamo kayo de speaker ka ne ke ma da bona de sate pare ganga yande suangai on ka pen te nanga ka ga mana yande income tax act ke ona pun ye te ra yo ta te tax ki da na da ki bes ke are na pun ye chance de te ngai ta ko ye na yo ta ta ngai e de inon te ton yande ra te mo yo ngai tu wana te pita ka sangaro yes na kata iri ki mga tarik din kam tang express in tayin ta tayin leo na ka gingai ni mo tanga ngai e tax free ke kana pum e ro yo ni mo tanga e ya ki ra yo ni mo tanga pu na kam tax ona pe na ngana ra yo ni mo tanga no konti mo tanga ai enga ni ben de tax rate ngana ka ba ke wo bu ta ka te bu bo ni ona te mo e ra yo ni mo tanga no konti ira o te ito 45 pero non tinu buitanga ang kan ito wo men mo ta ka wo mga na ka yo an tinu buitanga ra kan no ai tinu buitanga ta bo kan ito tuwana tanga skulan ko wor getting ga the tax no ko ya tan sa mo ya san kara ka te threshold ara men me wo te tra tanga no ni suwa tanga no bo na kan ya ka men sa ni no tra ka ita ayo an ko ina ka ko ron na ta ko te yo te ana sia ki te sa dia ne ka po si kaines ma te tawa ta nge na ta po ne me sa dia ne ko ba po ne ke na ka wa ta me ku te pe bu re ke ya wa ta no kon ko bo ya ke a te mo mo ri na ko ta te drive was ke ari a ki to kin ko na ni ro wa ya wa ta mo na ko ro ndo na te tu wi ke ta te wa ta mo ke a kana to kin sa ya po ni bu re ke ya wa ta mo ko na ko no bo ya re ka nga nga ki ra enang tax ke meta ko pun na de betang de te seti ban na ka wori ke na ko ta sina tarangan na ngana na wena ena poro ina ro na ka ita de bukin tipitek asna ro ye bukin te de suwa bukin te income tax era na ne buka Korapa. Document. Kauan bukan nam sila sa tiyak orniak. Korapa honorable speaker te kurang ai tau di te document naron nam ka para naron ko tangainan na katani ngari ye terari te makuri no te teran ta es ta sina sitare mege ta sina kon terana kon te threshold te terari te document tanangin bubusiriki kanaron ba erari montain kon norek te teran o sakit ta penen na mit te tem ta pa mo narik kaya po nang kura terari po bakan
on the meu atau ni kota kina me te vets na kon diri ga na ro ro speaker kora pa te trare te ta komen Takawamen, Bersens. Era, toi ka non te magure de speaker ne. Se ka suana kontai. Era. Kaya pun ya pun akhirnya bukan saya setia karena senang kan dari sini karena mina nama nanti pengawu, wayu warna inte pakai kerunti seti karena mai pana honorable sipang ataratai tesati Inon po ay kana ko kila ki pa koro kiti kamete pa yon te tiran at kila ki yon pa ikan bubusi pa tira minti te kamete pa yo te yo akora pa speak kurapa sati kaya kami sirak yon temini tay bukin tebota kini makuri karikila ke katanya tuan kura ada honorable tikeu taras temini ta Speaker Korenek, mai ne kana ko kaya ya. Mon ne metakan kamauri na ko the speaker makan mobs presidents ta women down milita de den ta kaitra metante ni kapen. O ta no ra yere ti makan ape wata mana o ka no ministry de mise na ngatakan kamauri na ko mi ta maron ti ngapong ngai. Amna per ne mauri. O yo kan no kaya kana ko de sirak. Speaker Korenek ikan takin na ko de sete ya karine ki mai pana Pakai mau kai te kamete pai esen waki yon panapa masi ye te kabani en kamete pai esen karawa ki ron te so pack diri ko wotenga au pota ki makuri ya te pena bangkai ni makuri ya kakai maninakin te kakai yon kinakin teran yon panapa korapa te speaker korapa te minute mon bokan nam sirak sati ya kornek korapa te speaker ako atau si buin kanga ta na si ko kari tu to te takauring tu tan na inon te usana ko pun te peka kile te si sila ke yo iron te arasati ya kari ne ke me rambi e buin te kanga ta ko tanga rua me kin te ana kin te sopek nar na kanga ko sen manebi ako ya kan nangar kita ka te kanga te kai tau te speaker no te minita ai ko apa ta pun te me ton le ya ya ministry ka kaya manena kin te te kali ke te kin na yo ya kan bubusin kan te tira te way forward yon na yo pa ngai ko wa ye ro ye tari ke ya diplomatic partner se ako nang kapong na ki bukin to manena kin te te kakai yo te yo korapa te sati te minita korapa speaker era pergi sete ya karne ke me panapa ako ye yara kata te pen na yon te kari kile ka pupura kai antu wana na powi te ke yon teran rewa ki toromon yonier ta tapi ko tina makai na ko iwo tara kene pa yo kakai ne pe pokora ri ya ro na ke kanga to me uri ke ya pai makuri ibuin ta te kakai teran ayo antar de mane pa andare ma e bending na pa ni kakai ke han ako kakai to ne ko ndara development partners digi de ta ka mislen Australia ai iro ko na isne pa na aro ko na ke yo na pupuk ye manangan na sim ada ko sinairia na pa ko panap ta pa na tana ba na tisati na ko panap na ko nora ye na ana yung te commission na nora pana pa nori pe gitirare ko na ko yon pana ye sana ba nori ste issue yo na ko ina bugin na pa kangatinan te possibility kana ko na nora ki te katarataran kinakin pana awan ne toy kanu de tri ki apo kan kanda nga ki te mana kana ko ta san mo de ki apo te sa pa ta kan ta sa ko na kan ni manganga ara ri posi mu into kyan ni ora ki na ana tirare ko na ko yo na peti ada development partner ayun te nakaray nakin titayan korapa te speak korapa te minute kawan bukan nam sirak sati ya kornek rara pa te speaker rara pa ri te minita kan nek na kaya ako ya ro ki me lalu ke etsen kan andita ki ma Australia ye ako isikan kami to na ako sa sendo ko na ben ro abisin Australia ay pun ya pun te peka panan pa na ma wap mo ko o potan na me dananga panar ka kai tau no te Australia ay pun na boka yo ante tiran sko apa water is life pana pa ito pa musinga ye tap makoro ake ana mani pandan ko ka atari mi ati ye ya pun te ba ya pun te bu no potan namta ai kan pana ni la ba potan namta yun bubusi sakaro konto kina sakaro ko tiran sakan sino ko tiran pa yon ndike mau ya potan namta kanere ke te mau iro
na soan kami era na mga sino ko te meu mina me yon te tep era ka tuani kai o te bugini kai o te pai ke ana kamerun o te tigripas o sinin kurin bo ta ka te ana yon te milita a karinek te morari ki era diplomatic partners ariyeta kamra ariyeta The minute. Speaker era bari sati ya karine ki bukin nanu nan da nan kau makati takari kita kai ako era ministry ako wari yo takari kita kai pupura kai tekeni ken na na ne punti takari kita kai pupura kai era kan asbun tangi da po kara beje seksi te ta de makuri ma te nan tekeni ko wa sina be bukin karawon te kan exercise yo mandi ta ya resbun me derkin pan ati me to an kai ada tan makuri ma ra sini maintain non kati me to aro irin ami misin no ka tatari na konteran anor ne takyo awa na misin di misia kana ni munyon panap tenu me yenga ka makuri ya kasina ko tirende to ko tenga ono bu tirita ni ka topong ayene pana tang ka truck panap are ko na ni ki te nandan meta ko wayo sinang kaini si bukin te totera ni mo yer punte mon pai meta kan dari the secondary papers kan dari bukin tote to nuri ki meta ti ka mo nan tiran nangai ka mais anin kan es ka te ni makuri yang kai pai sakaten takiten na pai na pon kono na pende ke tirande ta na sustainable ka na kono nagi manga sesana pada mais ki bukin te angan kari kita ka mais te to what speaker koraba the speaker ayre bari seti ya kane me pal Koraba the minute. Kaberan bukan am sek seti akarnek. koraba te speaker a wari ke pokon te sirek ya kaita wuri ki te milita na kaya ka ona support ke ana desalination plant te resen kangan kamewi ya kain pana pinon tai kero ai pun panaran ka kaita uno ye ako ko wa noron tinu te machine ne ko te akin machine ne kan ito ko yito na meu mente te sola a te wo ke te lua re meu kan mente te diesel generator te problem is so kulengai pa tinu te pong energy ke tu na ara diesel Ya seti. Seti ya psigo te kana ko bukan am sirek te ya. ay kan pusigo te minute ako kornek pangana ko mana mamsim to ninon to sanwari tera ke ako na bel mana matin sa kanga te kambawan te ana power te desalination plant pa sa kita ngi apa na kambawa ke mindera menti diesel na sibusi tera ke ko na kambawa menti sola korara bri orieta kami rap orieta Koraba seti the minute. koraba te speaker ayre bari seti ako asbun mo monita ara insini ya mara ada department dari tapi meteran dari pun kipan na yo na kai nanu pana pai pai mon pai dai na ko ye te ta ko pai ya ya yang ko hawa me ko pai bukin kan ma te na power te na power source te sangai to sana kati yan kakira kiri kira kan ko na me aumentai me pun dia ne pai na ye te stand by te sangai te in case mga taon na ke tenan sola ke krop si asbun te meton dari ta ki mara ada insini ya ada chente te terua pana pai yon te tra krop te speaker Koraba the minute. Ya pun te dan sirakiane sanon ra sirakari mina nam pono no. O iwar na pante pa kay krunde sa ila na kay na metero tininan. Ayon por firmar te kan sati. Koraba honorable speaker. Ya kurin te ka siraki nam pono no. Ka ngai te kana. Ya pusia te perestens. Pa ia na kay ni pere bukin ka de kian ya ra once tani makurin te tau teka i bukin a yaus na ke akia a yaus mente kiribas housing corporation ana yai ai na tau roi ni kapakaki na kon ningai koraba honorable speaker Koraba seti. Kami te mic. Ena kaya kaya am sirakayo. Iron te presence. His Excellency Tanas Mamo. Te presence. koraba the speaker the speaker kurini takain kai bukin te clipes house allowance ayo itu tauroi bukin dinanwana akora Koraba the presence. Tisari mon bukan am sirak. koraba honorable speaker kuai tauri te presence nam kaya bukan de siraki ya ira patana ke akia ai na tau roi tinan wa no ningai te sabai korap Presence.
Ai rapati bukan sirak. Ia rapatan ke ana tauroi no kunyangai aki amora rapatan kai. Ai itu ain tauroi pa nyong ko kanwan te policy alis katan watangkwan buat tangat bilo no ke mo ti tauta. Amen mi te tayani karo kata yasan nyawata kata maro no kon te rakan pu po kan te meu ngai kan ngai emang te pe mo kan ni nan wakin te housing allowance yani ani pugin na epay ali epay ka asan karawak ali poka kata maro an te meu roi no ko te tan mo kuri at putan no ala Robert Business. Kawan bukan nam sirak setiap kornek. Koraba rol speaker korang nara bari kita bereses bukan de sirak ko na tauroin mga okiram nuara te terayu te tauter naro na pa area korab speaker. Business. Ira bukan sirak kan pentamin te tauta sinan wakin te takain pai kan norak pai kai nan wakina tatai enai buke no ko yete poton nam era pa taura ana tauta kan na era Korabad Business. Kamen bukan nam sirak setiap kornek. Koraba bari te rol speaker korang ngai tau te bereses kana ko na tara nora na kon nang roina. Ada iwana pe bukai te potan namata di kai na nun tiau kai na nokin tiaus. Korab te speaker. The business. Kaya pen di kanwan dari sirakan. Sang mano kan dari sirak karimina. Ay nang panat mau. Ngayon na pante pa ngayon di sa tiya karinek. May paano pa. Ay honorable sipang taratay. Sati. Koraba te speaker, ai kurin tekin da o sira ka kangai. Ai kan etapena. Pa ye malen na long line pana pa. E tua ide ki iro na council pana. A rongorona pa kapongana ki temane ane irun ti ministry. Ikan bubusi pa enarike no kon pana pa. Temane ane Am sirak. Iron de minita botakin makin tiakawa. Hopain aramerawa. Ada honorable di panatake siwa. De minita. Koraba te honorable speak. Pere te indol sa te me uno. Uta moa ya kamori kain jala moran uno. Meta ina ko te murpero. Nakam te speaker, honorable speaker te president government minita. Tante ngayon ni kapan ni kasapan ni bota kyan. Maneaba te yo. Na tangi la mana ko went meo sina pele meo. Koraba te honorable speaker. Oyo ka kan na sira kiti sa te ya ni mi pana. Te speaker ko ni sigurin ni kosa na kon yaw sa iyo ano kon tisati akanik ni pan pa tawon makurin makuri tu busi iyo korap honorable speaker Mon bukan nam sirak setiap kornek. koraba te speaker reng dara pari te minita na lakak. Ko wa to esan kapongana ki te maleyo. Ai kan bubusi ang kan te minita na kapara. Orang kapara kan no kon tau sayo pa akangan kapongana ki te maleyo. Ato iro masin te maleyo. Pai ko wa pasak si panap ye beso o ye tiusi. Ko wa pa ire kana mali tiusi, ire kana mali beso. Ya kiri kana mali panap. Koraba te speaker. Do ora mo irum te speaker. De minita. koraba era pa bukan te sira kiti te honorable speaker ye ka pona ki te man ma ya kiro kon te no kon man ayo no kon pana te te ya ri na na ki ai ya ma ngok te man no kon te dera ye te man ya tauroi honorable speaker te te ya tauroi pana ba ena tagiri ya kon ana wa ki ma na siga te no ro ai ka pona ki na man asan no ko siban te TUC asan no ko siban te PGC ai pun si panen ba itu ino ya kita ya betul bukan yang gua kon kon dia itu pun ya itu kita kena kon na council nanti ya na para anggot media ai kana ne na te manante ya ma tapi ni itu kita kena kon te na council set dia yang ya apa itu teman ya pun suginon pente the ministry what about it
Minute. Kawan bukan nam sirak di setiap orang ni. Kora pa speaker ning dara pa ti minita ka nek na kek ko ning metata ako wa ni kan ka para parang kan ndron kan ngati ne patira pu le ke yek ka rai ki te man tayari pa ai kai pai ya kai no ki bank account a kai no ki the bank name a ibu na bro ko ti minita ko nek kin kai the bank account kin be the bank name ibu kin the Banaban Island Council ai tau ro kan ibu kin te pai ya kan te transition yon te manel ang kana yang orang rum kana enang karoi atau nokon ningai ye rapatan no me ai kai ye me rapatan no kaunchira sa tau rai mer ki peraio tan te taile bawa ko me saura mi rumi kor Kenapa jadi? Minute. Ai rapati na po kondisi ai do pa ya mata na bekan na padala buin ban honorable speaker anya bon nake account na ko wa ngai gurin tagi po atu tana tapi kan nanti mo ante pa ya bukin lagi ministry pas kabungan teman kan ai to ba ye tu tana tagi po kan merap itu pa ya mata ta kan di honorable speaker ngai bon nani bukin aki at account at oroin bisa mai rapatan teman ya di ena ko ngai ai pun to oroin on bank ministry itu ari ata oroin bai ari no one bin to wana tengah sebentar panas karena kan nanti hari gitu dan hari di satu hari mereka ko bang kaya ata oroin dia palan kabel ata oroin no ko di orang speaker yari kita kima di satu hari maguri apa ini din ko yun na ya kan ako tayo na ba ini po gan di honorable speaker Kenapa? Minute. Tesati kamperan bukan nam sirak. Korara pati speaker ara pa ti minute na kek ko ndar ndar yo ko ikan ka raute ko ikupun ka para pulila me yo no ten ka makuri mau me una yo ye te ka to kai na ayobis ngai pun te pa yo ye ko na pen te yan te usi yo no na yo ai pun te kini pa ngai ya ipo ma ye no ten ka kai ngai te men ka makuri mai ta ko ai te men ro di ministry ai te men ko ro email ino no ten ka makuri ai kai communications feedbacks are ki ro ikan ko yan tau siyo nakapara po di martina no rin ano yaki kapwa ka ti ministry me ai kai pai ari information ari akyam mane pa na pa kapona mo ako kana tayo po di wording sangan na gibigi ya pun tapi ka pati pa na kapara po yan tau siyo kapara ki ti po di milita ko ni ma kain nam tan ma po sa kinalo ai kai kanon na rama ko ka kai bukan na rapotan na meta am da pari ana tikira to wa kirap Kenapa jadi? Yang merom minitan. era pati honorable speaker kai to era no roi te to ba heise ti tran ari ti meroro akete te boya si sila ma bun si tagin ti utan ti troro ai gurin dan ari ma ko era to an me na rai teresa saben bo si sa ka to ka yon nam tau ki the honorable speaker pati kanwan ti meroro asa terita e kon antu ki ti me to teri kono Minute. Sana kon nara ada sirengan dari mina anam panai suwa. Ayo rin na pante pakikilan di sadi teman da kaidak may tarawatin nila. Ano po pirma katakan. Sadi? Korapa honorable speaker tayo pun tapi kana ba kabenin si siraki buwin tiaw say pada pun si suwa may sina ya to kana betu wana tepung nampanay suwa kangay te kana ya pusia te presidency pa kuna ni karika te karikira ki te taura meo men notan tai pa ina muani pa yaki na ya livelihood grants kai tarawate ina nano riki na koyat ayata pun makuri antar meuri kausun naro akeati yo antara wate ina nano bukin pokan kabebetian ponteis amuan te bobak korapa honorable speaker Kenapa sati? Nakakagam siraki iron de presence. His Excellency Tanis Mama. The presence? The speaker ako din ikukuring takin na pa tupan kay nalun tuputan naman tamaro away karisa yan ta kay nibayad at livelihood grants ikin tarawa ma makuro ipun manay kay nalo na ko ni kapan ni ko takin na taura akem na men kora men notan tay ako Berapa the presence? Mohon bukan nan siraki sati ako rinek.
Koraba, Honorable Speaker, orang ngai tau te various days nam kaya kare te tai ai wa maniaki. Tau pun no ai te siraki putun te siraki e kona ni moan paiaki. Te kari kira ke o tantai te taure bukin o tantai te livelihood. Bok bin te pot te terari te nandaro. Ari apa nang kira ke pon te mita te various days. O angi angai ta pon ta bewa a koreaki. Mabukin apa ya ke pakapon de mita ke irimi pakana. Speak. Mayari na busi kona ri kintara ya pa ina moan paiaki. Pusi bukin na livelihood grant te tarawate na. Korapon ro speak. Bereses? Nerabati bukan sirek nari kaya kakang ake tukan nan. Ade kana pendok pa anze kay narun tarawati na inan. Narun nari usat sati yo. Ade te livelihood grant se pun tatang ak. Iso wata ke te kay nalu ye. Ma kakawa kiti kaya na punto paro ay narun te botan damat. Narun te kanga karikira kini bubu kay kawari leki. Na yo bukan tani nga kakana. Nasira kiti kanan narun na ana mon pa ibukiana poto namata anya konan ni poto ka kangarok metelabli ana lablu tarawati ne ada Berapa bereses? Kawan bukan saya setia korinek. Berapa Honorable Speaker, ako lang dara bari te various days. Al bundesi na ayo kay non tarawate ni non. Rona ke kementua kita bubusi ayo te speaker kainis me erang dawata projects ka karina kin the livelihood grant ka pending ang kai the priority concern kita te pe erang dikira ron tarawate ni no pon te mita erang bubusi tarawate ni no ampun sinaroi ayo ya bubusi kausun naro erang orang ora dia na te berestage yang ne boga bibit na bara kare te botan namata ibukin bogan na taura te tabon tera mauri ke bota te ko te bukin tero koraba Honorable Speaker. Berapa? Sati? The bereses? Imero? kwan ani kana pun no meru te poto namata ane na irak ma puni ne pak kautu naro ay kapun karu ko yame na pun mang kokoro ayari ente batai pun mang isma pun iran lun dari pun seputar naro te wana ari aki konan sitebu kai naro naro ampun konan kokoro naro nari ita kana pun ko tero ane pa ane na priority apu semaya ki naro nari ita kin ti sati amon pa yari apun kai naro ya te botan namata an te ita kina botakin naro ada Berapa bereses? Kemudian bukan saya setia korinek. Berapa Honorable Speaker, ako lang ngai tauri te various days naron nare taraki na pa kay na mo yar to apun ko kakor tayari kina ba utay no kiri yaro kana apun sare ko te terari te request na ko pa akawera ke pa ya priority ayaw na pipiti te kare bukin terari te kauran tauran te makuru to wana ke ki te na ni ko res terari te na ro ya makurian te various days atira ki ko ran bismaya panganero te priority men to wana tero akana ko ayaw na pipiti te pon te mita te bereses korap ako kaya te speak. Ya imero de bereses. era abon nan ne semua kurmai ngas kat sang na bete preference na ko ya tanti na ya poto namata kai na ya ya pun aro na ipun si ita biwa te bete ya ko ko ni tangi de sati na ana poto namata ngaya sana pun kasinias kana ipun do ko na kusi ter sekolah kana kuan ada pun ipun koran kainis maka ina na pa ko ko kaina na maharo kita biwa ada Berapa bereses? Akaya pan iti kan mo naresirakan, sanang na ko naresiraka rin mina ng panatip meruawa. Ayo rin na ko ntepa kay grunti sa ito man nakarinek may mayan. Ayaw na po ruta papo. Tisati? Koraba te speaker karinyaki au strekere ani asa ni veni metanti te au se hanga te kana ke ia na katarata te tau tega ibukin katsiana ia senta aine yon mayana koraba Kurapa sati?
Ai nakakakam am sira kayo ronte ni dai bukin tabota kin makuri bukia aine ronde krake o takakaro. Ruth Cross Kwansing. Teminita? Kurapa speaker. Panandaro di nainan wayo data dakan dainan wanga bon meam araman naine atangira kirora. Sposi nanura ngai nakan daro di nainano unaine umane dorwaka aine dora digira ke otai tatarma kai bikin ara presidents akarinyagi ibkin kakora-koragi nainano sipangana. Ayo ke akan nana sisrak tisati mai mayana. Speaker aku kariniak. Ikai tahu at men tisati ari ne mai mayana. Nana sisrak ayo ke akana. Ikukuren ko ang tisati ajaus. Paya makuria kita karigira ke ibugin katian the integrated center. Apa kana pa yana ay center aine ibugin na pamakuron kiribes nikatene. Kerapa teminita? Mon bukan nam sir sa tiya korniak. Te rara ba te speaker ya kaita wari kite te minute akarinya kinda na kaya bukan na usiraki ayo te sentare kangan kane kauringa usiraki te rana rin tia usena ko ayo na te sentare kangare e kaya kaya te minute pa ena bukan na te takakar rara te speaker Teminita? Karabati saji ibugin bukan na sisrak ayang ayo pun the multi-purpose sports and integrated center arengaya arehanga inakunan busmaya purposes ay kakakakuro ay kasan nora ki pa hakay nanwaki iroya aba makuro ni katan kurapa Teminita? De sa tiya korniak? kurapa te speaker ya kaita na konte te minute ngaya kana kayo ka ururing pa tirana ri te senta ayo ara ngaya kaya kakina pe yo sirakin te tia usena ko ibukin tawakin takakaro ya kan bubusia te minute kariniak kanaro na be ako na ande ke kangato tam neina pa yongan ya kangas kai ngai ngai na konte ina na anarana ri pa kakira te ina o kanga pura pura kanaro na pa yati yon mai na kurapa Teminita? ayay karapari kite saji ari ni bugin bukan na sisrak sang tawrai na ben share tamen ara drawing ayo skarabana ba ayay bubo ki kain te mise ay kasa na ben ni karo aya design yon na yo ni kotagin na kain te disaster risk management team and an obvious presidents ibugin aya sharing na ba ibugin tamen aya disaster center ngayas kuna angkan din share kanga tamen dayan design sai kai ba kuna noria irara ba Kerapa teminita? Go rungari kite terulare api metowana teruk wana. Kapiran bukan nam sir sa tiya korniak? kurapa te speaker kariniak ya kaita na konte minute na ururing kai kaya ya kira ururing o sebab ayo utsung kai mayana yana na rana ri ana buste te rana ri te senta ayo king kanga na ururing ayo wan tari ayo utsu mayana ngai dia mangka kauring ari te aramini te akarinia ki ari na au kabenen kana usisiraki pa ena makin ngai te katente te pai te senta ayo Kerapa sati? Teminita? karapari kite saji yari nyoya pura ba ya kita ururing na kunara ara previous sitting yang skata sinama kuri angka yara master plan yang na ya kuna angka nin dan decides kind the cabinet ibugin the master plan yon na yo ko ba ya bono anwan de busi yari ni nan jau sinte kamra Kerapa teminita? Kau kiyong are au kauring na kau mare. Abi metowana teruk wana. Ko sen wara kam duran te ya ko swai ki ngai te ya ko piyap si wa wari ki angana ira kam tai ko te sana konara rapa yerimina te sira ka nampana te meto wana wa yu are na pande pa ka giron te sati ya karine me banara ya ro sipanga taratai te sati ya orne
Korara pa speaker, kaya ngayon tino si Silek. Ikan po siya ti president, akalinek. Pa iti meto na apmakura pana ben po manin tipin. Ye ya na yang ni bobo kiti yok. Ako nan boka arapotan namet. Korara. Koraba, sadi, ay nakakagam sila kayo rin the presidents, His Excellency Tanis Mamaw. The presidents? Koraba the speaker kuri ni kukurin kong wat sa timi paano pa timi to ti tautakan kakayang karikira ke yon paano pa ano kuna mapiyoy mayay ti paano pa koraba the speaker Koraba, the presidents? Mon bukan ng sila sa tiya kornek? Koraba the speaker, arapari ti president akalinek na nakek. Ako, naroon na tayo na pa iyaw ay ka iyong wak ay kan bubusi ay ako ng taon tayo ni tapi iyong ikan ni pato tera iyong karikita kibugin pana kung tayo ay kan harko tiyo. The presidents? era ba ti bukan ti sirak ya ti wana pun ti karikira ke irang nyango ke bugin paano pa ari paano pa kaupain ti era wata kaupain paano pa ti wani kai ay pun kaupain na pa ti ka ayari yang kayangan data kmet tapon nakawa data kinam metera naron nari ka te minutes entera and to commerce ada kakain kayang ay ke nakunan karai karikirak ibukin paspakin tikit te meuroi ibukin bara puto nome ta ke mena ya yon panap tikini cheran ko pa in pana pa ke yon ande takinam na jakao akan bai ka emakuri tapo ni makurin kai ya ke asan ka tabe ka pana tarai diki karikirak ibukin te rap makura panap kasi tayo kaya po sono ko paano ba ibu na jepa na ba kun kangang kakawaran ng jaran kay buk or po jepa na pa ya kaya na maray yes kakain kaya nga ay nakakatakin karik hindi kaya pa kang atiwan at kaway sa saris kaunga na ba kaunga na ba sa communication ba kaunga na ba na iya na kaway niya na kay buk kaya namumuha na paano ba kaya kana ko na explore niya kana te loss anya nakabuwag man sa naman ito po ito namin kaya nga kanibukin na rin inagi pakat kinto kitirita kina si arab makuro kan abara panap arabat si bukan si kakan bukan sa ka Koraba, the presidents? Kauwan bukan ng sila sa tiya kornek? Koraba the speaker, ang arapari ti president akalinek na nakek. Ako sinanon ti pa yer tayo na ti tununki at ti tiakaw. Naroon na siya naman ibig nga ti agriculture fisheries. Ibugin ang bro ko ti president akalinek. Yesan ko maumea iron ti China. Sa siya naman kami nila para busi. Pasikan joint venture sa China mainland. Yesan no kina kayo iron ti China. Kuhay tawag ko arapari ti president. Ngay kumanga pun kumeteli kinora fisheries. Ay sa pun kami nari kiti panan bubusin ako yung ti president non sa nanon ti po yati tiako. To sa waki mo yon tat pa tiran kangang kami won ti tunguki. Sa waki mo yon nan. Ay yapon kami ne ma ti panan bubusi sa waki la ko yon ti po yati fisheries. Sa tarani o sa bubusi ko pa sa oresi den kon ti amito den nere China. Yesan ko yung China maume. Yapun seven kami na ti panan bubusi skota na merin rap mo ko pana pe yon tik. Ay sa semen mori pa ya pa tira ke ko na men nuga ki Sa tiyo ka di ko kiram sirak tiyo ka ano kam po ka nam sirak? Korapa. Skolan bubusi sa ina pa na bokira yon ti pa ya nga ti fisheries. Kawa kun singay da suidi ka ara sensin ka ara potan domet. Kawa ang kaya po ti ya waki de waki ngai da mi pan SPN di mi. Ay ya pun bubusi ya kiti ana puto. Segunan waki da ngana ke na puto ko ti tawtia. Ay sa pun kami da panar bubusi. Awar pun panar ri kin kakay taw. Kumeteli kiti de prestige. Kuki kuguna ti fisheries. Ay ngai ya ka ko point ko na pan. Ay ya pun kami da panar bubusi no ko.
sa tauna tapuni 90 te ane o sa kama to ane sa tiga liki yon na bubusi ane yon na fisheries korapa ori yetangi Kurapa jadi presence. Kurabate speaker era bukan seragirun sate ya kadina ke pana pa do ba ya no to minta the fisheries andin kai to na kan ara tapera kawak ipukin karaken te yo ke ni pa ya karaken taka pa to wana ena ti meto ya kan pana pa no no kai kan ai kan ai na sustainable kan ate taka rikira ke na sustainable buki ya kan pana ba ko te fisheries to one kan angkan nerona ai to ba ne sanam makuri me te fisheries ya ane ena makuri te fisheries na tanda pa kau ba na kata ngutare ke ya ngade project is specific ke special bukin pana ba o yang sustainable te karikira ke te reita ke ane na pun poki ya kan pana ba ane poka na ba na kiribas era pa te pokan sir Kurapa presence kameran bukan nam sek sa dia orinek. kora pa rin speak o nang rara pa rin president na karinek na nakyak ako ay si kan to yakuten na bakang apun traro iti karikira kas na waki yon lagi mayor na kao ke ora de fisheries smetagi na depo ya kabuben de depo ya de pene o ikai ngai de kan kabuben i kan mera o iro narita ikai to komete sukimi saina sinori pa ke kabuben kita Te yo di sati yo sigo de sati ko siga no ko bukan nam sira yo sigo. kan bubusi ko te president o kornek ayo ora kali kirek sikan ka bubu kan ikai sangiri na tera ke kono karkoki na mo ko pan korapa ori ete Te presence. era bukan de district de speaker penan de kawak ada na pun nak mayroon ti pana dan mayroon ya kan pana patera dia pun tahu pun nana ya comparative advantage ke cakap kira ke na pun anam na pure roy anam na roy ana sustainable ang sakit ang di kira ke asi asmetaya ay non debe wajiri ke ato kinap ang na pun nana ana sustainable apun kau pa hindi pana ana na katiba to agas na kau ngati fisheries as na sinawakin lang ay di tiran ara pati speak Kurapa presence. Ya pun bani arun na sira kayo sana ko na sira kan remina nam panawobi mawo yo na rota be pa ne te pa kun ti sadi me karinek me mayana ti honorable ruta papo nemta te sati Ora ba speaker au sira ki rangai ni ka wawan po win te Maneaba Maungatabu au sira ka rite pekia na kon te minetan te pota kin deire ni kota takan po kaki ibukin kai nanwan te makuri ni kata merwa na kon uman deire o Maneaba deire na ko yon mayana na busiye te mineta ya manta karinya kin kana yei to kongora era ka ibukin te tira yo korap Kurapa sati nakaka kiam sira kirun te minita bukin te pota kin makuri bukin deire ya honorable rote kita kaya te minita Korabat speaker ayo na kaya to tek green kong wat seti yari ne o te sei pa yei te makuri no pai na kon dire yon na wakin kai are marina kiro to tek New Zealand neron na rapata at fat ibugino manire mayana au atapen kai karai ke pai makuri mai tarwa no mayana iman wakin te makuri no pai di temba wo tenga wo mel mewa bigini mane pen diri awayo amakuri Kurapa minita te sati pok mon pokan nam sira te speaker ya kai tawa te mineta karinya ya pun rauna bena nung na kya me na bubusia deire ira ai kana man korawa kin kana rona pa yawa ki te makuri na ndi tempa korap te minita te korabatis te sadai arabati sati mai yan pokan sek aring kana korag mai na ai pun mai na bel kapen marisi tenu mare to wana re atra na mi yabta ale pun sa pun permanent fully permanent akan kana tenu kana kina agro kini bentra do wan de varia pas ya antara
ti anak kay bari no sila na ti fat kay baya kan de pai metang ngai sito no pai kana karo no kai ti ando no pai no pai oniente kay ya to ta tanga metoka ti siling ngari apa ti o meto winto metra kanga na kan no pai kana karo kan no di akan pai metang kan korap Korapa ti minita. Kauan bukan nam sek sa ti ornek. Korapate te speaker ya kaita uri kina konte te minita karinia ki kaya konan rana re nuringi re ni kapeni ai ke awa ai ke tenua ni karevia te GSS te waiwai GSS o te urin te pura kani na sisira ki ona rangar te rana re mania pen ara primary school e urin te pura kai pon singa ya ke mania pen ai te kina ki kai pa ana makuria ibukin mania pen de re awa yo e makuria ki ikan kami ata kiri na yo te minita tayo krap Ti minita. korapa ti speak korapa sati yari pokan ni kana sita ya te Maneaba pun te project ya korapa tera na nausin di nausin ke ngaya te Maneaba pun karon na kai per ana musna tau tek at ya karawo kinan karapin wa kiro no no ngabera panke wa ki karon te Maneaba ni ri ya pun no na me ya no me ya no me no para per Korapa ti minita. Kameran bukan nam sek sa ti ornek. korapate te speaker ya kaita uri kina konte minita ai mane kana ko kapenya sira ke tabe kana be panaun ka kaita una konte emfat New Zealand ibukin te mane nakin na yo ya kaita una be na konte te minita pa emon pa ye ke apera ma yana terana ari te assessment era karawa ki anna pe kata pena ke on ma yana iperita na konte minita pa ana ke me aus sira kina konte mowi me ya karau te ka kaya na te kana be aus sira kite yo kapena na aus sira kite te rana ari te speaker karinya kina konte minita kanaro na pa e wa kinaki te makurin kata merwa ina non di tempa ena konan tauroi i mai te ira kente reire ya pupusia te minita karinya ke ya kai tawari ke yang katigirana ta makuri korak Ti minita. korapa te speak korapa te sati me pokan na sekawan pun na kan nga te potang di ri ya na te musawa yo para te makuri pangon taroi pan kamer tirakin te mon chep Korapa ti minita. San no konra sere karimina namana ti bimen meu yo na rota pipa ayo ran te pakai ron te sati ya karnek me pana pa ya honorable sipang ataratai. Te sati. Korapa te speaker ai kurin ta pekam na usiste ka kanga te kan ikan busia te minita ta pena ye manen na kai buke pana pa inanon time peina taran te mai sane ena ki koro pon ana kai buke pana pa ye e kona ni popo ki te tau te kan ka koro pon ana kai buke pana pa te yo Korapa ti sati. Nakakagam sira kayo ron te minita bukin te bota kin makuri bukin kati na per atau te kina noa ya honorable Harry Tekais. Te minita. Korapa rik speaker yo kakanda na strike te sati ya karinya ke me pana kure ni kaunga te sati yari ne me pana pa taura yo tapo na makuri di ranoa ana pupusi pana pa yo korap Korapa ti minita. Sati mon bukan nam sirak. Korara pa te speaker ling kara pa ki te minita na kek ako ipun kan busia mo te minita ka ne kilo pa atoi no mo kai ni kiran kai yana mane pana pe bukin ta kai bukiti yo Te minita. korapa taro nare pupusi te sati ya te rekota ina no ni bau wa pimer wa watanga mai sin kai ni kiran na kari kira ke pana Korapa ti minita. Sati kauan bukan nam sirak. Wow, au kan bukan di sisi ikan bubusian kan te minita kan nek atau no kon ninga ito min teu sayo to sta konan waki yon to te meroro yon tira te kan ati ka koron te mai san atau no kon ninga yana tai yana konan te par yene bete mi ke ya ren ne pen dikera tai yosa kain ne pen ko no obiste te minita kan nek tio Korapa sati. Te minita. ko hinang dapat te sati ya ko pun nanuran ge ko erang kora nanuran kan ipo pana ta ko tangre uring te sati kamarapure kana tai te akin ayo be ani tapani ai pirinta kari kira ke te sai ko te nge kai ana prior ana mon kari kira ke pana be as kata yang kai bogia te tai ayo meta council
Ako ilang karautea kana konte te sati ma ko are pana pa punya ko ana kai buke ya pusan makuriak atau ayo naro nare tangiria te ayo ayo te nikira di mane ke are wa primer wa mi karawan ta kai buke te tai kasan no ina no ko ngaku ro yo tan makuri ma ya pare sina banga pon taraya ilang kurin ma maroro ma te sati ma na me ma ya pun na ko ngane ana yang o tirana yang o cabinet sintaran na yo kana ta sina mga pun yai te yang o imina pa sina mga tarate mga karikeri kana kai buke pana sinang kurai kana yai te bebaire kana mga kabinet pa tirare imina awari imina te sampai mai nang tau roi kana yai te maroro ilang kurai usmai krap Rozmi, kabinet bukan nam sila kisah dia kornek. Rara ibuin ka pere lo bo no sira ki pun kan ko sen kon teu sayo no kon kiribes ti meto ti pana be nakele meren wan ki ti meto le papa pana be nakele be the shipping schedule no kon na magor ai sa pun tabe ma pana re busi ani bu to ite ke biru ti mon kai bu ndoro ne te ki ta ko wa iso il kon penta magor ba ko wa ani pun mirun ti merlen ti milishfi ma ti to ti sakata ke ni non ta yi ko ngai le menti island side kanga ya ke be kanga otaran Las punti beton talinga mane nara kai naron na chataya ya puntin pakara arab mokoroyo bukin kai nanon te potan namata te kako o mai siriki mra pergi di speak rara pergi di middle der Te minita. ko ilang pautoka ite ilarikin te sati ay sinang ka ko wa punta kai nano pare takai bukan ako pana kaya pun ko ka ngapo kurin ka ngani memere ka ngato kati te katiani ka wain kai bukan ako te tap makoro ayu ay sare te akinda te sati kana pun de oin ya kai buk mako are te akinda are yakina makinda te tap makoro ke mata ko ilang karautea ka pa tawayo bon ta bon demis ta management di merinan na ubota kini makuru tai ke mata te tapo ni kapa ke mata ko soi logo ina ni 20 te kausira me area pare kata site te yo sta skurana ba ni mga pun ka kai ngorong ke step ina bang kai mga to karawa ara investigation yo antira patara ro yo takanga patangara pun menara te ministry ta ko kande pun des ina pun tapi na te ministry makana ta tapi te kampana yang anak te anak ibu ke pana koroya atau ko are hakia rapatan te kampana an me ya bang apun ni pa kanuan te maroro kanuan na bebai tau te ka patera te tarana daro dari yesen te akin sa kono bang tarare mina an pondiri takina me maroro me te kausira kan pana korapa te speak Korapa te minita ang kandesang na konara sila karimina yon rota be para naman obi mauno mayor na pante pa kagiron des de na ada teman may mayan ayon rol koropes remor tesati Koraba honorable speaker kay ponna umontai an kanwa panaun te akangan takan tawono ayo yarita meron raung sati kanra mo ko mayana un manin te pau kai mayan ka bene ke meran tawo ka or anrodi paran ka mauri re sabun ka bene mo na ko mto honorable speaker makainam taipura no kon dara president sa monta karinek te komen militan ka bene tantin ka bene tiri tanta kaitar anak mari ngara iruana be ke asana bandari andro kamandro ko mentakata kanti mentakata kanti temor ngabung asan ko yo karo kota yo an paran mayana monte mai turutoro kan pero mon mau ayo te na usirang te honorable speaker angai te kana ondaki na usin takataka untuk wana takanga ati matu anukyok yo no mokoro mayana ikonon busia te military tapi na yo kana nora riain katiakin cobra set kita kata yang atuan ada nagi katuk toka ayah kasine kain obmakoro amayana araba honorable speaker Korapa sati nakakagam sila kayo iron te minita bukin te pota kini makuri bukin kaneta karopa yo pupus honorable tangarik rete te minita Korapa speaker parinek akangai
kaya kan distract ani mayroong sate may mayana speaker ko karinek kay tawa de sate yari ni may mayana no na distract ay kukurente kinna pati meto bota kin makuri dinanon na kampana KCDL ni boboki yon urakinan na takataka mayana ani kainis mete bobusi yon katian tiaw sin takataka ay kan katiria peta urai na ba bota kin makuri motara kete bobusi ayo ibukin dinano akina korap speaker Dapat minita. Mon bukan nam sek sedia kornek. Koraba robo speaker ara parik te minita. Ai tau ba ai bun tere a oin bukin te tapakan te siraka yo te wan robo speaker na kon te minita abun tau te tau ba ayo to wana na nga mayana spun da biki ai tau ba na bun sa abun na tai ro ta men ke sabun san rari a gagaronga te tera yo ako te robo speaker buo te na kaya te minita ka nek abun si te terari te bubusi ka ka te yakin terari noran dia ka te yakin te to operate kita dia usah tak na mon kaya ka te minita ka ngai yarari ka ngai kiri ke terari ka anai bobo ki ana kampana te terari te kisi te au bukin urakina te tak te ka wo ena tauro ina ai ka anu utara ki te bubusi na kon tere to na rapatari na no te bubusi yo te robo speaker ako robo speaker to bukan disrak to tira anga kita pekara pai ka na ora ka mayana no kon ndari kan an musa de minita na kon tira patari na mero ro kina te tira yo era bate robo speaker Kenapa sedi minita? Aira pati te sate me mayana bukan na select speaker narunai itakin na uwa mangan de sira kai oin de sira ki pun si bukan kakayan nangan bukan enaki deke taka nga yon taka sine bukin to flow ki te stock yon tera te taka yon na pe apeya emayana naruna uman kaya ka ngai pana kaya ki tianga bukin na enti meto na ke kana itara te tera te anana kina awu we amai singkan ye bai ka kona ni reke yai narun to te kai buke ke bai karari ka ngai ka sikona norin te yai awaka ko wa ka mayana ligin ponte na peya ka ngarun ka waraya kana itara te private sector dan shippers punan na beta ka ngato wana ke ibukin karo kuai ente tapu hari ingen ge na ipu ki to tera te KCDL ni kataye ni mga kapupurari te freight tero be na kona na kina non te shipa na kona na taka me punti me to na baron te kanga na ron te taki bukin na kini ayara ya pen ni kaines ngan me ana strakare ibukin ka tera kanga karukan te rongon tera patari ai na non te cabinet pare na ron na pun te minute te sati nau kaya kan tai kana ko ya kamensan mene te bebeire ye ya makoro ke asan wakina kita karikira ke to corporate yona narun tap north tap south nukunau onoto abimeme waranunga ibugina na rongo sati esa tap north esa tap south nukunau ngai ya waki esa nukunau ngai ya waki onoto yona baka waina sa esa mga kibera ke bememe aranunga angkan te face rimina ngai kan ri karina ye yandai mayana karana ba ena hora ri ena te bebeire cabinet ay ko ke na ko ina kan kana na ipo era Kenapa minit? Mon bukan nam seragi. Awan bukan nam seragi sedia kornek. Araba de honorable speaker ara parik te minita enang para roi te karon na numero ro re sandari abun ma abun kabara na ko tirari au itiran na rari ana kaya kare san an manawi and monday ai to ba para ito ba no kan ma na anare rari de ya magoro ka san de anda kan kira yo na agin na san manawi ai ra kan ito ba to wana me bon na ara magoro ma na ito ba to soya de ya na na ba to na pakara de fisher emina ke ana ko na rin kabara no de minita ma ira ba de ito ba para de aron de tirari ta para sakiri ken de tai yo mo me kanga pun tirari kanga bukan te sira ki de doa de honorable speaker na onte minita ka nek ska ko ba ira truck ya ire ke roran dai kano te kanga e pun ti ma to na pendari anga non ra ke de tana nausin mena ta ki
I surai roi ata ia betera roi ana bebes te trua ke ai ke ari ke regis pare tai karo. Ngai ro ka ka parana. Ta na bo kan nan na ke to na kon trai to te usroi ari ngana ti e bura ari na ona nari. Ani kai ki kan wan nau se ke onra ke ino tai to ona tai to ona to honorable speaker. Na busi na on te meta karnek. An iregere ke mate ana kai buki. Atau ibu kan ada usira ki na ko na inte po na ko usira ia na kai buka re tirari te meni random craft are kai e ka ko wa mai sira na tai ndoro ko a yon mayana bai kai ponte ma to ndari na bagina ki tonda ki to honorable speaker asta bu patina to ngai ro to ai pun kara ko na ba tai ndoro ki te tai buka to honorable speaker ara pari The minute. Nginang karabate pokan desra kilon desate akan ne kai ka ko wa bate terangan te derante was talk yon mayana pun to wana te kanga ya to kinda te bikia diga ya tante to pun kanga eriki te tai ya na ko ke kanga to emis to tana ron te tera ka pongan ta kai bukari ari au ari ana pai te city ya ari te landing craft ari na ko mayana ang kwa kanga ron na ri kare ke pa ya kira yaki anate taka kai ane kan te ono ale yare I ko ngaki me manangan de tera ana kai buke te kesi te ya ari tapon ka ko wa antai tante bari ta kai buke ban mare re ke ana capacity ke busi kona no ta uno wana ko ni suwa de tan ana ko orang kai ana flow ke ana overstock antai ke te mayana itin buat abun de tan nana kana ko nora ane ena pe ni ra wo kyu kina wa kari na be su wa te tani na nun te wa da bun wa te na be ira wa na trip na karo ina ko mai ana ai ta bai ka ngane ka ngai ka skonanda na mekin a ngen na nya ko ni ne be te ke si dia we ke ya ken to pai ya ka mai ana na ru na be te to tap south te tarawaieta antairi kana kam muringa te kai bu ke akena pe to na anara na toilet yo ana kitera ai punang kami ngapo kan na kon tapo ega ara ros ika ngayere yari ang ke ye ta kai bu me au kan tani nga pa na ngora na pa kain mai gana ye ta kan ta kai bu ke ibun warire ke ang ka te ke si dia wane tapon na anara ana nai po bu na kon te tere bu ke kain mai gana te chata ke si dia wane pun ke ye ken na chata ta kai bu ke ngai ye ta kai bu ke na mana ngai na rong rong andai te sati ari ta ka strek ye ta kai bugena enara ena manang kai ta ko wapong ane karo te loading yon au kan tani nga bana manang ta kai bugena na ana kai bugete shipping ana kun ka peni ta ke ar aspu ke tima tu andan so men ka mainga ki on mayana me au kan tani nga ba enara ne pupuk te arun terate te ke ana kun tai kanaru to ana ye ri kinanda ka kan tani nga ke na konanda nanti meto ye ni konan yang ye te case dia bana in address kena ina kaitara kena ko wari ke ta ngai saksi yon mai gena men degel gena ma ko ron kapene akana ye ya ngai yon to was stock yon na be akora pate speaker Kura the minute. Kapenan buat nam sila kita dia orang ni. ara ba honorable speaker ara barik te beta karnek ai ko te abunte tanang karawan summarize kanon te terari te kabenen no sirakinde an tawno wa tamaro ito ba pun meta ta kana sikonan ka parano kan ngai unda kana yunda ke jauh sinta ta tu honorable speaker o ke ta kasin ke Te sati ya pusi karena ko bukan nam sila kita ya. ara ba te nakana wa bukan de ausrakte nasi kata yan ngarigiri kate meitira ta bode ana wangana ito si kabena yo de doan ros ya busiko e kanga ite to aga kana yonda ke deus nda ta de ros biga o ke ta kasin ana ke ta kasin o ta apun na ke ra ya garire ke kain de mo ko to ana ya ngas si wosen na ke na ito ros biga ngas ki to ba ya be to bari ko kana i are tram na begin kana ipun nage non bam de to ros biga ngas ka ten ka de ta mi na karbara ba de ros biga ai karbarik de mi ta bai ka ko wa ya rari te ye ana jata de ke si ti ya wa yon ko in ayo ya sen kata no ta ga wa kan mai asinang karbara to ba de yo de ros biga na ga ne sen ma ye de
nda yare te minita tino pupa tapun te tan ana pen maya na esukun na rona senang kan tan ngate rari takai bukai ko mana ro askar bar bar ngon tau te senang kara bar ngon tau te ana pota kin maur te minita riki ari asan barong ayo sabun banana apa na ayati kain maya na kapen kara bar bai bukin to bagin te tira yo to anar pospik ara bari ka anar spika te maur te ro ya tamu ayo ana ayo Kurapat sate jai may rom de minita Da nakit strek te spiga me ya pun kabinya te panani rora na kon sati asaki ya kina utara na kon te ya na ro tau te na ki ya kina kon ri ta kapenen ta mero au kan tani pa kan mai ya na kaya ngura ron te ya kawana ata na beron tira kanganga ari kai tare ye kesi dia o ke tau te ugina na ki ne era ai apin masana kapenia ra kona tai na onda to bata kangai biar putan na da korap kurapat minita tanakon na sira kari mina ya na rota beba na mana wob metenu ayore na muka kironte te sedina apartamento me mayana e on por ruta papo nemta te sate Korapa te spiga. Aigo te akan na ustrak, yawan diwa tabepa. Sekonan ka kwa patiran pun te meau, kena tongan ya kanga ya water is life. Kaya barabura ngana ya urwate aku ime tawana. Teta ya yo, edi me tuan ki meau ya mesin no tarika kain takawa te pikirai, kain jas makore te pikirai, men na busia te minita ya karinia kere tapena. Kanarona pa ye na pepeire, men na kataratara bukin na yo, korapa te spiga. kurapa sate enakaga am sira kayo iron te minita bukin te bota kin makuri karikiraki akati matuan korakora ya honorable teke taras te minita Speaker kurine kurinte akin na konte sate yari ni temenda me mayana pauta pun makuri e kare ki ben kai mana kampara te tau te ministry at cages ada tapi ya yo kakai na kumani ni po kai bukin mananakin kapon petere kapo kana oni ek petere ai na ma kona meu di machine dan ada yon dipikirai te ya wa kurapa speaker kurapa te minita mon bukan am sira ki sate akorinek Korapa te spiga, ya kai tawa te minita ya karinia kin na kaya. Ya kai tawa ri ki kain na ana tawan makuri te keje si bukin to koyen kakaya kan po kaya te kain na ras makore te pikirai. Au sisiraki pokan au sisiraki. To ino nte tai tatani ngagin kakaya te mane ni po kai bukin peteri ai kai. Yai mesin ki na mesin na tarika waroi te minita. Na konani popoki na koya kain te pikirai. Garo ko tatani ngaki te tayari korap te speak up. kurapa sate te minita kurapa speaker ara pati sate ki akarnek ko ta ko meta ki te sate ye yara machine lai ka ko ke ka akunan produce te teran ni mebu te rita teo aye te bewa ka sina kana ko ina ko mayana mo na yo kan ka ngani ama kuri yara ko ki mete terapa tar ka ngade mete te national te ko mete te meteran ka ngade national disaster unit ke ngada kana ro pe ikri ayo akana ko na ngande na ko mayana tapi wa machine na ko nan kangan karo ko man te kini peti de na ko na ka bewa na machine ka ngai pupura de akamen na ka tipikira ko ra speak kurapa te minita kawan bukan am sira ki sate akorinek Korapa te speak yan ang kakaitaw na konti tirana rin te minita ya karinek Ewa kangas pun beta iri kina pengaira kain mayana pare ya ansira ni tinatahu aki me te wakan kan na usira te minita te nakon te minita te speaker pa igal mi atata pa nanona yei mente monta te rika ari yo pai bukin petrena o yei te kangat te pakamita apa pakamita kain te smakoro kana smakoro te pikirai ikatwana makainan peire na pangkwa te mita ayo na konani popoki na konte tayan urwa kai kain kanaro na pagi te maintenance na karawa kya usisiraki na konani popoki ayo na konte urwa kayo ni maisena to saka taya pairawa ang kana yaki ang kanga irawa takatauma ni bukin no ni akini petri kai korapa te speaker te minita kurapa speaker ara par ki sate ya karnek me mayana ako wate te karikira kayo re wa ke me wo te nga wobi yan te kan ngare kan ga
e kana maki te solar power yo kona wonga na pepes pa na kameo te diesel plants ada na kai noni ka te tarika na kon te mem o ena provide ne pa ki te na ka tauro ne pa te isi na ko ya kain te pikira de household te amai sina te yari te bi mawa te household te dia ma tata pa ko te isere ka mena na ka kain te pikira ya sasina ke meteran agi sasina ka free teran o mai sina na kora te na capacity te machine na ri e wanu te kilowatt e ka mena na ka me ye ni me pi me me te ka te bubua i bugin ka me wan de diesel o pi me me te percent e ka mena na ka bugin na now sort na yar ta ka ka mona ri ke menteran te ri ko men ya ye mi ta ka ndi pikirai e nang no ri ke ko na ka tara te ante te ri pe ka ya tara mga ya ka to na ni te pa de te montai ya ante ka ndari ngara te water is life atau akhirnya ini kan sasina ki kain mai na tayari ang ko tayo na sukuba te bugin te kana ko te tawte kana yete ka bono pa into kin te na ko na rin te akin ka yes makuri yar korak skandara ngai pa te na misiri mo kana ko rek ana ko nan kana ko kin ko mai na ni po ka mo anga ni ko ente pa ya teran na rin ta ka te meu teran pa te meu o ina kaya ki manen na ikai ya makuri yang kai ka na kampane te cages te kata umane sina kai na no ye bugin nane na konte mai se ai simu itanga bugin ka pone petere ya kana ana kai no ki ta kari kira kayo me ko was makuri yana ara kandar ngan tira misi na ke wore ke na ro ka ngo uri yaw ora ba ana ka tayin ka ro ko yon mai ni mai perentri ke o yang ne ka ke mo ka meu ye bugin te tiran mai na ko na sa pa ari bugin petere ya kana ana oni ka te ana ka ki petere ya aro ta kin te ko pa spika ko ba te minute kapena bukan nam sa kisa de ornek Kora te speaker kena ka kaita na konte minita me na tapan makuri ana ministry o ana kampana ipukin te aki me suya ipukin to bagin na rakanga nga yo ante pikirai yo es ana mi auroi kai na ras makoro te pikirai pa amu moi piwa wota a 24/7 leben te bawa ang kai te ya yo akon rota kin ta kanga ya ben yo sisira ki te speaker me nang pon ka penya ngani burangan no kapiran na bubusina konte minute akariniak paka yo nga ya sibuita nga o ngai ro ya pon nga kita me kora ra kita te as kona na fort ki ngai ya ka penya burangan na bubusina ko yana ana tani maguri na ministry ari mga pon rora mente New Zealand high come or Australian high come ta na kona na peni popo ki na kona yo kanaro na be possible ko ka tikirai na ko imi ka beni tiki na konte te minute me na tapan makuri na ko te speak ko korapa sati ye merum de minute ya pun boro itu boro yang te silakan sana kona silakan dari mina nampana wop mesua ayora na wan makakina meron din sa tiyer tiyan na may mayan ami pong kain mayan ay honorable Korokbas Remor sati ora ba ro speaker ayo ko sira kinde anda ono yo kangai ta kana ana katara te bota kin nakawa ibugin karekian poera nakawa no makoro amayana ara ba ro speaker kurapa sati nakakagam sila kayo iron de timida bukin bota kin makuli bukin tiakawa ako pa in arameraw ay honorable ripanta ke siwo timinita Kaya ba honorable speaker tapi kan sila kinti tinggal mo itu koyo kan the speaker ini igugurin kongo sa titi mel may mayan pa ito roy bota kin makuli ni bobok Bugin kain nanuan ana poer en ka uika mayana. Kora ba honorable speaker. Ba. Timinita. Jam mic timinita. Mon bukan nam sila sa dia ornek. Ara ba honorable speaker pun disira ke ornek era ri dasi ka para bugin tapakana. Era ara barik di anak ka timinita karinek. Iska ko ba u akin tin da tanan bore bugin ka kauan teka ari bibes kamena tanan dari kai bugin na ari ari kai konan nasin rock kita yang kage i bugin de kata pekan disira ke do anu busbi kai ai pun dikere ke mati arun to agi ke bari abti ara mahora maina to ma mahora kai bugin ta ai nang buana ti tirayo kan arun apa ka baka agi de
to akas ko to akaminagi tanani boray kayo ina bubu kina ba bukin tagakain ako ri kan tab makor kin bon te pa meterana ri ado wana ben tayo ke kunan to karina betang ay matu aga tera ay kunan ben bubu bukin te sinro kan aron ba ke ana bet tera ri te boray te ay kanya te tera te bubu si ama ko na konte ana enora jaina ena Maneaba nakakayangan sa mga bundong oras to honorable speaker ilun de minute patera hangan ari karimin arap minute Ela bukan de sila kiti honorable speaker ko ay ito pun paya kita kinti sa tiya kanina pun paya ka kainanok bugin talwa kinti manin te boy ra kiti te pain ka uwi ka ako araw da tamni kane tekni pun ngaina tamni ka lakin ka tarak era ni mais ti martein kakayangan ti seperti doa ki yo pana tamaro ano kol na mor ako hoti to na may bukal buwa kan san kapakaki mayan na kanga ba as kakais po mga iti honorable speaker pun ya kita ro iti tan ko na ba kana kasuko ki bai ki ye ako sinawaki ngadai maguri mayan yo antami kana asen waki ngai na waki na te foi Ia tamni yon tian nangka kana wak ni ting matami ti boy na wak au kanta ni ba mentien tamni igai asal mari ti ma disedi me kalini ki bugin mayana an ma kati ti tamni igai no na mo au kanta ni ba ni bobogi ti honorable speaker korap berapa minute a mic the minute kawan buat nam sek setiap hari ni araba speaker araba te minute agnek ay ska hoa ba ta hoa na mo te bo akirari agi nang darwak ba kayo sa usé de minute kaya pun soy korok maya no randani nga bana pun kata yan dari in kamena gi ba ren nang ibubuk to ba yo te tira to wa ma pun ta kaya na ko ge ba re dan ate ya ne kamena gi ka ba gi yo ba ina shukuri ni me ge ba re to akunan buki andar ro ya kan ra mo te to ar bo speaker are ya ka pun te sira ga wore ya ka ni ba ante bubusi ya me onte ana potakin magurte ate minita karinek karaba na kaya kiasan lari an tapi ai to ba nora kan mayan morari kita na ko kaya tangira ti bubo ga on tira yo to anos speaker ya pene bukan da usra ko era kurapa tadi ya meron di minute ako era pati bukan di sila ko sa maguri me sati agar ni di honorable speaker ni de ma kain na more yon de kain na on de kain na yo ako era sa wak ma yin na na korap de honorable speaker yeri meron di sati yaram ake sarang kanya sila karimin ada nampak na wobi mau ayo ada nampak mo makakina ba meron di sati na teman na may akanek may mayan the honorable Ruta Papo Nemta. Tesadi? Koraba de speaker karniak. Akaya pun koro roya wana kami auri mayana ni kota kami kami auri te raun sate ya kami auri dari kinte. Teman ngapung ayo kan dapat ni auri. Ayo kan te akan tahu sesrak. Even tu kata bapa hangai nana kata nuan ni powi teman dapat Maungatabu teriri kayo aye ya sesrak kayak tapi kiai bukin kata merwan ayara Winston mos. Ikan pusia temene tare tapena ya pa kaya angkai takan poa kayo Kurapa sati anak kaya mesti kayo iron temene tayo bukin pota kin makri bukin teswa at the honorable Masin Morris. Temene ta? Kurapa honorable speaker yari te me kain jiriken na nuka kain no wabis ni kami tameron de tinga po ngai kan bene mo meuri ayo na kaya ka te tauteka ikure te kina pa au pota ki makuri mete BSO e makuri ayo kurapa sapai Mon bukan nam sek sati ako rinyak?
Koraba te speaker bukan au sira ki hangai. Tira kanuan makuriana karoya te minita me kain te tapan makuria te PSO. Koraba te minita te speaker. Te minita. Korabati honorable speaker era ba bukan disrak di ikuri takin na di sabai ba esa di ko waktu ya di tetapi kayu ada pun tuan na bukan na mus nano te tautek anggai yo an kawaina insa insar era ba sabai Koraba te minita. Komete a Mike. Kauan bukan na siya ki sa tiyo karinek. Koraba te speaker kariniak na bubusia ki te ikugrein nora pa yara ari ya makuriak kanuana pare pun kanuan te musin nano me na usisira kari ta pekio tirana pe ka makuriak ai to ena iraua ti to ta kata miero na ko ye ki kanga kami ta ta sira koraba te speaker. Koraba sati te minita. orang sabai era balik bukan disrak di naru nerangai takin na bayar ya ko kuak dar ya makuria kya katrian ya ko kuak di sabai era wata itiran istara ya bastara to instead of the allowance to sekolantara ya salary sekolantara tiranari ke mangka ya sekungan indra ni inalun paya ala tanda pa kau pa na karo waro isu ngaya ane tai ere ware ka sakona na bangan ni kora kasu waro ba ngai tawa yo ke yo me ibukin jongora stara tera wens bana kata merwax instead of tera wens kana sekoran ara proposal era wata inalun era ka makut sampai rap Benan bukan na misraki te sa tiyo karinek. Koraba te speaker ya ka tahu rin na konti rana rin na konti te minita ya manda kariniak ang kayong ra is kita beki ang konti au sa na ko are may maino I kanga sa kita ngira pa anasi ko iminta rana rin aratani mos on meron na kaya o te akina pa ang kwati takatara pa na kona ngira tira te pakapai ke ban na kakini asa tayang kaya asi allowance katwa tayar ya to hi ya powi ya che kito amena ina na kenga ere ya kakaita na konte minita akia bukan na usisira kai sita kakaita uri kina konte te minita me anataban makuri taban makuri te PSO bukin makurian na yo kantani nga patan mos ntapo na ko na makoro na ko ari kiana ko makoro ya mayena ako na taya pa yarare makuria kayo kantani nga pa kaya tapi kag the budget so kana na basta kanon the budget inte diri kayo kantani nga pa na konan makuria kinanon the budget ari mina korap Korabati sati te minita I merong ake angkai ake to silabu me yapun na kina betau ratai bukin ti sirakari min yare nang aku mesra ateo singkai karo ko me ateo bua de bakantai ay mesra mo ateos